eno achi no e ba de sade eno achi no and Hassan there I know there are a lot of mo bisa me nim na mo beka mo asan here but ebia wo ko wari yen na sebia son sebia nyaado tokuro na ho ohun ya cement ho a me pa chu ka beko so aware wo yire no ana wo de no beko akoma abusuafo bi ko tokuro nem anje ya wari wo so aka mo me ba ma wu ya wari na mo me ba ma wu aka mo so me obego ya wari na ka mo me ba ma wu ya ka di si ma bo brete mama kwati wu ya hu ma de bo se na wu ya wari anakura na mo argument wo han se anakura ana oni me na ye ana oni side ya ana oni me na ye ana bo mo nya de ana bo mo fa ni ya mo complain mama mo anya se bia yere mu na o mutio anya se bia be ma na yere no but the fact is that say no mama ba be say as be ma no onu ko 1 million rounds of class still am pen more no say you say aba yero na nka mo enjoy ya kere say money abri mu yi ana no be ma fa ana no be ma say mu mra ana mu otia ana ho ahwan na enka no say enka mo ka money abri ho sa it me person no the reason why I'm because you discuss with topic we can say asa bibia ni awone me die asa me die good woni wo die ya no anya bi onu kwa feel ya na especially let me give a critical example especially na wo jeje ho especially na don't tell you wa sama wona wo da na so won tell you no say be ma so me ha ana no me fa power one ka say o feel for sa no say so me ha na mo me no want to na dia and the only problem critical example now say be you no be do say can you say man me ma say ama o be bam kan so to you no count there we do na we can so nya ya bu dem fa na me ka say wa nya dia say be ka say be ha be ka mo ka ya fa critical example when you about tie no what happened I said when na ya bo breme bia ya so ba na bu dem akwasia me pa cho technicians na momra why me kasagu ya tie nyina ya kasagu ya kasa egu eti ema almost say aba na bia ne ayi ade ne ma ba ni bia abre na aje sa ade lo mo matan free anenye we abodam we tete hwan ma ede ni nti ade no ya tiri say yi na ne yebobra no akwa to say ya say we matan free anko mo koto fofra Paul ya nten manya me be ma jana ya fast ejade bedu ya fast ntuma na ade na ne ka wade ono so because me be kan ya say obama ya bi fa so bi be ma kwase de ka ya so no so no ne da yo ne all the person channel we were no you know feel here obama sidan obama toka mo obama aye jabade mo na obama ni simi ko chapa so so ne da na ateka adai ani na ateka conversation na wari ayebobra ya trim bra me no we dey too aba omisa aba me dey too no na me say ka efe na mata ma mbato money am ine dey we say see sir and now me no don't ma go to na you know you don't go to ma say so for because don't go to talk no friends say wo it's not all about
kase nje nje kase ono te otoka no obo na enti wo bi a no obi ada enti ni ne da wo ko complain na cho obi say oba no wonka say fiada ene eye boja ye bibia to Mrs. Shannon song. O say Chrome TV demo live enti kache onua no onua kanche onua so fanto say Chrome TV. Esansa kumemu nsem na fiada demo live sanso na Rabi 1 TV so eno so demo live sent mo da ronka so Rabi 1 demo live na obibia anya kwan so entie bi sanso ena ebodonko a onua TV so ebewie won kase ebono na afi wo de atum live e de ama Nana kuya wa hatim ni nyina so aye krado Ishmael Hayward eboye chidom ni adonten wone Tony sanso ena nana yaw ede enko social media Facebook live YouTube live enti baby a wo bia no koso ana ehye efa emaye midim Ademakos program no eye Akoma mu nsem yenko na yene enua baby enkodi nkomo hyane nso efa ma me say Nicky Pizza Fan Club UK omodi atum fans Akoma mu nsem edemu Akoma mu nsem Fan Club edemu Marcos Great Family and also edemu yenkwa na yene enua baby enkodi nkomo baba mema wo awie Pacho ye frame Beatrice Jogbede Okay. Pacho mi fi Yaukwe. Pacho. Ene baye. Yaukwe no wahine fa konongo ana. Udu konongo wodwaso ne konongo mfimfin. Wodwaso ne konongo mfimfin. Okay. Yaukwe. Awie. Pacho wie de boko banye boko sa. Me sha be ma bi e wo Futa region abo. Na me komi papa yie. Na me ko shia no. Enti mi share no the person to menu na me so meti ase na meti ase ma no nti sa time no kita small boy be 3 years nti o ka me say boy akola no oni papa oni maame enti no po oba obetina akola no ho ama no na me si okay me so me ni ba me so me ni be ma bi enti mati ase enti me yem papa ye wi a na me wotema enti se me bana be family am bia na ma ba ni nchen wa ha timi ye ni wie na me kotem na me ko family am akaka na me ba ni nchen na me ne betina ya timi ni tina be 2 years e no nya plot ana osi obi me pese me sit down yo na me su yo enti auto cement me na me ko hu suo sa na edi twa block na be nyin se me ba first one timi nyin se no me na me ko nsuo na enti o mo sha say 2 foundation no e na me ko ye me operation ti me ko tina ne ma me nche wa sankare timi tina obe 2 months na ho asitina no me mpe na me frɛ no obe fa na me saba ya okwe back timi ba no na pafo mienu na ekɔ nsuo no ti ofrɛ me so apafo na ekɔ nsuo no so obe ti omu ka no ase yi chop mo na ofie die ontimi enti no me omu gya nsuo ni kɔ na me nkɔ no mfa seska no embo akɔhoma me so me ti ase na me fa me ba be 2 months akola no me kɔ nsuo ni saa ti ekɔ nsuo no ye boss wie ye na me sa ye me operation to so mienu timi bai no na ma boss awie aka plastic na otwi nsuo ti plastic ni die man ko hu nsuo na ye plastic wie ye ti ewie na ye tuba ye fie mu ti e ba ye fie mu ye titi won to kwa ebro bra ibe bro me sa de atwa ma wo kra ni se ta ma mu 2000 no na boy bi na 2000 no ti boy ni ba no pa na me didi no se me di akpele acho me di bi na me so ohuru nsa be di bi na boy no be di aduane no me nim kwa bra me kunu fa so oti se boy na didi ntan enwumre oba na obi sa me so wana oba fi ha be ma be na be fi a me ma bo akoma o ye aduane ma na me so boy na ofa na o ye adwuma no ona oba ya me didi odi bi na o sa kwa be na o se ma bo akoma be ma fufro ba fi be didi me dia ma fa anya asem ti na di chi o sa kwa adwuma be na enwumre mi ti ho hwe TV na o se bi me ka asem na uhuro me ka asem na uhuro me sa na se aduane obi ade obi edi aduane nya bin asema me ka anu no na be ma risk na me so o ka se be ma se de o ka se ono abo konhoma ma wanu aduane en wa ma be ma bi abedi bi uyi na no sen ana me so aduane e den eye bin no se me ka so na uhuro me na ohurisi me so sa na adwono be 1 obu me ankasa
obumiama na obekumi kwa so mi throat no enti omia no me ya na mi so ni nsa san ka me yi ni nsa no ka me nsa ti o ka me nsa no me hu kwa me fa so me pie na me be fa me back it on me satan na my operation to so me nsa ana me ko fa akola nti me fa akola na ebu ami ami di dwane ye naked ti me dimirika sana me ko to committee chairman woman naked ne san me nhyɛ hwe ne san me nhyɛ dross me nhyɛ atade kwatre kwa shoge bibia da so fulumina putenge sa ana akola ne bɔ me bu na me di dimirika se ma ndwane na obechi ma obesa abo me ti me dimirika sana me ko to ma me no ti ma me me tie se ma agimi na se hwan nie na ofa touch nto hwe no se asima sire den hwan na aye o se na me se mi ku no se mi krom ho so na nkrofo bu nipa na o se de bi ku no ntumi nya se we dia ma me fra asabri man ti o fra asabri man na asabri man se munko aha me ba na ye koye ti ye koye no mo se mo ko pa chaw na makoda ti o mu ba fie no na me ku no gina gate na o so mpini ma me nwrem me nko oba be mafufa afani die onu ompa biom no msia oba tan a waye operation busumi ba mienu hwan na ekofa no wo kura no ni na na obi fufuro na ekofa no omu kaya na mekodaye ti ahomachi na medwane ko na busuafo ho e wa sankare enti mi ho ba week na omu frɛ me sɛ boy ne maame akosama mi kunu sɛ wogu ne ba no ho fi sɛ wakɔfa obi yere enti on be yi na no ahemfie na me de me fi asankare bae ti me fi asankare bae kwa ahemfie no ye kwa asante hini ho sɛ kodi asam no ho na aigbe hini sɛ ye aigbe fonti ono aso asam no obekwa akoka ti ye kɔ ho ne kɔka asam na no mu sɛ eyokuni oyiri ntam asam ti me san kɔ ho back na me kɔ na mu ka chen sɛ brode hwe na wa bumi biom e wa kuro no so nye so mbe pam no enti brode wa bumia be 4 years enti last year June ya ena minimi sisters ye kɔ ye krom ti ye kɔ ye krom no na ekuo bi wo ye krom sena ekuo no me ma me wom me kuna busuafo nyina nso wom enti me ma me so se me dwane ekuo na sena me wa wale asia me nya asomdwe be ma me nenete ofi adwuma ba oni me ndi nkomo oba ya okɔ enti no me dwane ekuo na ebi asomdwe beba enti me dwane ekuo na me tie na me kɔ dwane ekuo enti me ba na me bɔ me kuna amane so me kɔ ye krom no seyo na o se ubetuma di nhihye no so me si an nti yeti ho kama nti August ena eya obumi papa bi wo ye krom ho medwane kɔtoa na papa na be pacho nti last year August no osa ena papa na maame ewuye nti mi kɔ ese mi kɔ bo ade yo mi bo ade yo wie no mo fi mo kyere ba na mi so mi kɔ tena ho kakra na ma beda ti mi kɔ no e bo be nine mu ho na mi hu se me maame frɛ mi wo phone so na mi se me maame so won sa o na mi se na adwo abro we frɛ mi sa yeden ti mi fa no si wo hin fa na mi so mi wasi mesi maame eyie ma papa na oba la sa mi di ni chia wo se asam tu mi on na twitwa gi mi no mi wo na maame eyie ase na o si e na ukunu ye ti se na wa afruka akɔkɔ no go no woni mu ukunu so ban ti kofie e na mi be fie nti mi bai no wa lucky doors ni nyina mi nya ba bi mfa e na ye glass ba ko mi pian no e ho da ho na mi fa ho na mi run inside na mi kodai no anche be na hu se mi kuna asole na obi e bedroom no to no ko bi hall to ho dia mi hu se wa so me nsa atwi me eno so sa dan mi nhahwe wa sa atwi mi sa na sa de mi ko to porch so na sa to gate ni ese nu na adam mo masimu fie onu yesi ye fie ya to abetenem mo masimu fie mpa cho an ya yesi ye fie ye to abetenem ena no so wa no wa san twe wo eno beto abonten wa bra porch ni mu eno so won nhahwe ma yenhwe first na no wo bu wo ka wusi abonten no ya na no so won shed ross eno so na me shed ross wo so kokoshi ahwan mo committee chairman na assembly man ma na mema be ma ba ko oba ba ko wo mum ye no hwan na odi kan hia na first oba no eno ma wakata so ansan wo kwa kwahia be ma no ofre no na so oba ne de wo hu wa gagya nyina ansan wo ma obi bia kata ho na wa frɛ be ma no so be hwe ade na de to so mienu so eno so wo ye naked no so wo twe wo freedom betu porch no so no to no me da me nhahwe aya na me ho kyere me
ti da bi akwatere kwasa na me de o she night kra me shekwa na me koda na maro na wada hosa adem ho ehye enye she but me nim se na ehye atade da na ya won fantoma so na me de bedsheet kata me ho eda na ne se nko twe wa na so atwe bedsheet akata ho na se na mani na me ho so mani na me ho so se ebia obetwimi akoya mi bibi enti mi ka chen se o ma mi fantoma emfa kata me na o si pie ba bia o fi bai no kona mi si ena ma mi fa matade enhye na mi nko ba bia mi free bai no so wa sa apia mi ato abonti na wo so nim se o da bia wukunu ne bufuo na wo bowo no obeka wasi abonti na de na se de won fa ho adwe na won pa na IT bi nhye because wunim tama ne bubefuo ne tama obeso mu atwe wa ba abonten ne butumi fu anadwo ne butumi fu ahemrache enti se wo se won so tu ho fo ukoda wo penalty bia na de ahye na bufuo ba na otwe si abonte agya wo so akato wa de gya so da bia obu wa ne ka twu si abonte so da bia akoda ne ka sister wo so tu ho fo se ne yese wo ko ba bi na obi ka se to menya wo ameye obre no wo ba wo si menya bi menya mate madam ho so so wate no wada ho so preko na se da bia na wo to no twegu abonte ebe bema kron so de ohu bema ben na da bi ode na yira teja eto abontin sa free show sa microphone hwe bi no bema ben na wo sa no enti wo twe wo naked sa ambesi porch so na chese we ka wo naked yenu yenkwa enti ode mbesi porch no musa na mi ka chense dia ode aye mi die embo hu mususo oni me beda biom ese bema me na wote na de bia o ma obi hu ma da jamu die embo hu mususo oni me beda biom nsa bra ne nipa wa bonten na obi ani ho na de asa nipa hu me na ye na kwala osun adwuma e wo ne ho oba na bema enti mi kai krono o si akola ne family na eye ya mi nkono nko family sa na o ka kire me on pe me onja me kwan so si da bi oka mi si abonti no na mi de mi wo hosa na mi si adia odi aye mi de mbo hu musuo so oni mi beda biu na mi wo hosa na mi si dia aye mi nka o hwe na mi yi mi back to ataw na mi di kata mi nufu so se na mi di fa gate no mo ha dan so mo gate nku na mi wura mu na mi kọ ni back to ni dem ho na mi koji boy na wo su edwuma oni ho no ni shirt na mi koji na mi share na mi ji boy ni bedsheet na boy ni hu ho o hu me menini na da dem ho wo kunu akoda na wo o kire na dwuma no ehunu wadeja ehunu madeja ohun mi hu nyina ese na tade na mi koji share na mi ji ni bedsheet fry asa na humachi mi pie ye no pie yi mi fi boy ni dem na mi buy porch no so mi ti ho sa na o fi dem pie no so okwa yi na ase na mi di ko dem ko fa tade wi na mi share ti ye sa na mi fra mi ma mi bona amane sa woni mi so fra mi kunu se mako we keeping no mi buy no ohun se we yi mi ato abonti adeja no si na yes oni mi so be sa adenti na o fra no wo de mi nja na o be fra no me ma me fra na okika na adwin kire me ma me basa na ma me kati ko na ma me fra mi se ade ukuru no na ma me biribi di ana since time o ko ni ho da be no wa to aduane agu ka mu se o ma se jidida me di mi credit afre no okika na adwin kire me mfra ni biom ene ho koda na me ne ti ho santi na ma ye operation to so 9 enti ye sa no operation na me ye no so no doctor for seja o mu scissors ni si gozo ne nyama gu me yam enti e di afini fa no na afi fa na me fon ma ye fita enti ye sa no aka se hu abono na o si mi nko agogo no mu ko twa scan no hwe adekudi e ha me enti mi ko agogo e mo mu twa scan na o mu si enti mi yefunu be paaye ehunu ye operation line ni mu no ye twa mi se na se twa mi se enti ho no nyina be paaye e makro kese da ho e so ni nsu enti de bia me di ntuma na me di chichiri ha efo na mayi enti mi ko agogo no mu twa no mu se ye hu 40 bia enti ji se wo sa ba na ye operation na ye hwa de kudi a e wo wiyam ti na mi suro se operation de to so 5 de bia na makowu enti mi si mi nye enti o se onu so ekro na wo ho no e se mi omuma omu hwa de kudi a e so ni nsu no nti mami bi opetensa oye aduro nti o sa de mi ko ho sabre na no mu hu sa paso aka ye doc omu so mu twa scan no mu hu hwe ana yesa kompetensa mami ni ye aduro still nso no so ni ana so ni mi that is a beshit ni na abefo enti o ma na mi amika chen so de bi operation meye mi kona mama kra na ye
akola kitan don hwe no e na me call first class doctor e friend no ogbojo ni ho na me call e fa na ye first you know wo call wo ya wo mu ja paso ni sha wo first class ai ti papa no ho na me sa call e papa no ho na me sa call e na me call no mu twa scan ti o mu twa scan no mu si o da bi adekudie wo me yam gi so mo hwe ti o mu di mi call theater o mu ye operation wi na me say den na wo me yam e no mu say o mo ja goes on scissors ato me yam e no mu ye a me yam a fini fa 1.5 years na omu hu ye ente apaso sha wo yam anya ize sata mi twa picture nka asema mi ken mi kromfo nyina e madanse ni mi wuye kura mi wuye kura doctor no kura no si my operation fit abroche sa besi mi hu sa de we bida enti yes ano wo ye mo operation no nyame adomanwu meti nkwam kama mi hu ayedin ti mi ni be mati e bro ni de ombu mi biom ba masem onya mi hu ade no akofo ba foforo mi ni ti be 13 years ni edi bro nya we wi ya nya 14 years onya mi hu ade ni ama otoye for 3 years ni ama no gu ho o se onfa anya mi hu ade no akofo ba foforo e no ni na awo enti oni oba no wo ye no e no ka chemi so oba ni egurumani enti ebusuafo ni se onjina so oye otu bedin a no de ene hu ade preko na mse a wati we bida me ni wati na mre tintin we awo for 3 wa anya me hu ade nipa oni na awo ba ku kwa ene hu ade sa eden se wo fa machi na wo kwa ye ga ene hu ade mo amu betina ka mu nyina mu nkodu ena me de me di se hurehura no ti onu so de wo de sa ne ma no hurehura no a osuro pa wo kwa wo ama no a ye operation na ye gya ya paso ene ho niema e wo ye mu anyame ampata anka wuwuo no wo no wasafa wachi akwa ba foforo ne nawo so ye gunumani ti agese ye ne ho ade ansa wo anka wo bewu ama no wo de wo nsa se be ye ho ade sese Akoma efe ana mi si da bi so fa machi ni oba no ekọ wale a wo mbe tina ka mu akonyi no mu nkodu ana mi di se hurehura nti yes ana o ti ma boni dua enti fi ho no osuro me onji maduane oni menda enti o ho na mi ko mi di dwanto koma peni ba ku bi o ekrom ho agbehini ya na mi di dwanto koma no na papa efre yen na papa sasiesie entem na ye betina ase no last year agesi ya asemi ba ye yai mi kunu enemy nda ondi maduane osole okọ enti o hwa be 3 months ni mi o hwa na adwo na ofi adwuma ba na ochia mi Beatrice good evening ji so kama na owura dem ti owura dem na mi sumi wura ho se mi kofa mi bakiti wa taade me kwa na osi bi me bisa me ka asama akire odwen ho na mi sa asam ben se se a wuti fi hemfa so bi ani wo so enti no me pe menya oba foforo oba betina nkwala ne nchen enti dwen ho na mi se papa me ndwen ho me ma omo epreko me nya yalifuo mi wuye na meja ho so oba foforo embehwe me ba ma me nti moe na me dia ma na mapie ti mi pia me betina abontin ade obe so se na umi san se wo se di ntina mfaso ni sa ondi maduane oni menda nti mfaso ni me so se aduane de wo no a me nu aduane de bia ba o se oni menda ena me mani sa moe na me dia mi pie na betina abontin ti mi ti abontin na me mani nyina titimi nchen de obeka tun se bi se we mfifie ha nwumre we a o moja behwie na me se me moja behwie o se umpra na woni ne da no se fie ha na opesa ode ne badia umfa ne man ne mu beda hotel sa na me de maka se kire na opie ye na me de ade se na me kodai me da ho sa na nti o ka asem ni se me moja behwie no me boni bra pani amane me frɛ ne maame ebona amane na me sa frɛ ni ne maame pani baba kun so ya okwe ho me bona amane no se we de me frɛ okuna ebisa ne se ampa so ne ka sa we se o moja behwie ana enti anche bia na oba efie na meti se ni nua ne frɛ ne se na oyiri kai ya ampa se mmia na me kan se wan fifie ha ni moja behwie na o si bra asem a wo kedi ehu o di owu asem wo treti oba isa na enye enti o kati ko na be ma no ni nua ne frɛ me ti o frɛ na o si bia asem a wo kunu kedi adwane fifie dwane asem o kedi adwane ehwa na me yeti se me sole sa dan de na me shanda we ni kana me fa top eshegu so ende na ma bo ame ho enti mi solid phone chama so sem na me ni bra ne yeko enti mi solid na dia mi pure gate na me ni sikan
tatarata ɛna ɔde sikan kɛseɛ ɛde gyina me so saa da na ɔde sikan ne bome saa de sikan no bome saa na me kikam ɛna me sɔle yɛ sikan na twa me saa ha sei ɛna me sɔle mogya ne nwim na me di mirika saa na me ko twa hwe baabi na nkrɔfo adɔfo kra na ɛbɛdo me ohu pa mogya no na na pipa wo fie hɔ no aha o ya akwe o agidin pa ya akwe de o agidin ya fɛn sɛ ade din wagye ya fɛn kwame container ya akwe 87.9 Kumasi anti esa me ko twa hwe na ni bra ne be fa me di car be fa me no om di me cost steward hospital no om di nso ko si me so na me ni so tete me ti sa dan ye si doctor ni ho be pa ma akro nti agi sa ade chin ti ade chi ye kwen no na doctor ne hwe akro no se akro we di agi se mu koji police form asana ma pa ma akro no na me kwa na me koji form ni bae doctor ne sa dan 5 million oji asana o sign police form no na mo be chi no na mo di chi no kotu mu ti o mu chi no tum ye se okodam 5 years na me so de me sra o mo me ni sa oba me sra no e bia o ma chi na to sell di opi o be sisa ti me sra si adi ni no o mo de mo mu fa ni court no o mo yi ni mpi o mo chi ni Friday na Saturday o mo ye ya na o mo yi ni pie ye ntwa case ni mu na bra yi e komu onu kra na ye dwale me ese mi insana hunu senti onu na ye dwale me e ko to duani wa bonti bre me e defe me anti ye sa no police ni se na ya awale asem no ye mfa nko ye kurom na panifo nko ka o se ma boni dua se oba me hu a ye abusum nku no me so me mfa aduro bia abo dua ba o se ma boni dua e na ye ko ye kurom ti ye ko ye kurom no ahifo Fred mpanifo betina ase ya bisane se asem e ba beka obeti ase som beka se okunu ni oyere me kunu ji so sin an opene so e na mo hye ase ka asem no enti o ka se me ma free ekrom busum bia bonidua enti o musuma ye se yenko busum no so ye ko ho bus konfo no se me bonidua ba oyi apaye ama ye ne akọ sa da no me kunu ji na mu ebu kotodwe ma o mu ya apaye ene ye baaye enti ye bae no ye krom hini no ye later e ma CID ni no eni asabri mai no se in case ye ba sa later no na CID ni be gina so atwa police asem ni se we siesi asem no ye ntema ye fine ya tenant se okunu ni oyere tie di later ni ba ye di koma CID ni no e mo no so tie ase e frɛ ye krom hini no e ka kire so ya ba bribia da dinti se asam no watwam nti esi ande ye kunu yere se asumdwe wo ho ye ba fie na me kunu hu se omutwa case ye ba fie na na ofran bie ma me nka nkyerɛw me di waduane ne me ne hu ndan ne se wonya ba ma fa me mpawu bio na me se na adenti na ye furu ka akoye kuro ma ukọji tumu se upe mi se ya ba wo sa ka we nti upe se me mfa boy na ka se me ma boy dwama o wachi ana ma fa anya se me ni titi wa di oye na na oye na ofe ma so wachiro kuro ha ma na me na fufu a me ne wo mu na mu na na ofa me hu o ma na ye ma shimi se enti ye sa na ye kuro ma asante hini no ye ma ne leta ni bi onu so frɛ yen e ma ye koye omu bisa mi kunu so opemi o si an ba oni menda opemi ba to oni menda ye nuafo nti ye betina titi se nuafo ba oni menda na ohene se we nya asem se won ba na ohene ne se we ye ni nua me ye ni nua wudi na chi na oni na ami so nua no to so sani emusa no ya ndia ya mbisa no ana ohene se si ana watu apejo mattress efi bedroom dia besi hall no obe peja akọ bedroom ho o si o waka hall ho ana si na oyiri betumi abeda ho si o mi ri de se mi nja no obetumi abeda mi nchen ma ye fi ho ba mi mani age se ye nya be 9 months no mani age so ya ko siesie mi ni mi kunu ntem ene de o agro be koso ma be sekete twen se mi kunu fikru ma lempa me twen se mi kunu beba mi wodem hwe TV a oba na na owura dem bi hwan na se mi mpa na mi se emia adenti ana msi sesi efi ahimfi na osaka sa adenti aden wasi mi unya mi yiri no abese mi mpa ense mi mpa biom na msi na ka ahimfi wose umpa mi ana kwana ubeja mi na ewo ya no wasi mi njimi ye na mabiem anu aka chempeni fo se meja wo omu frɛ mi oba bia meka se me ni wonjaaye ba ye befia me ni wajai
na me see you baby a wo mo be frani bia no mo ko kansem na obeka so odo me wo ye ne yere ai wo nya o but mo be fie dia wa jame ondi maduane oni menda wo ye ni nua me ye ni nua ye ntina ti se nuafo ana ade ba ku nti ama ba ha ne se ofa mana efie ho nda ho okoda ye si 2 rooms nso o baabi ne wo fa si ba ku ne wo ho ehwo na ode ma no kokoda ho ahomachi be 5:30 na obefie eda me ni nkola ne dem no si hwe na mantum me nja puni ntu ho saa eda na eni dia ma me ntumu enti da krokọ no me tumu safua oba 5:30 na obebo mu na me bie no wankasa nti odwale wie no oba be pie no yi safua ne film no odi sieye edwa na jo me betu prum asafua anim na me si yo miami osafua ni bi na miami ko pesafua na me tumu ti oba na obo mu me bie na na o si maka yo se mi dan entumu mi pia na juda suo mu nyina no yenda dan ya yentumu because no nkoda ne mpena ho a obeba 5:30 to da 6 e no obeba ana mse papa nhye so na wo hye me no enye fe se wo ni mbu mpena be kwa koda na mo atumu safo na me ne me ma e be da yentumu safo a wo da ho nyame be bisawo ana me di say ka kire no na o se aha wasa abomidua wo edua bronko na ope wasa abomidua ana me se wan mama ntu dan we mu me da na mo mantu dem na oni umpra koda dia se na be ye na me ka se kire no na me se de bibra we se mantu no hwa na mo a obu mi kwasia ana ntina me de ne ba se mundu me na mo bua me na de obe ya fa me ho no onye fa me ho ompe me biom so ade obe me se me gusu do no onu no ndo me eburo ni nyina achi no ma obe ni de se ye twa ma wa ma me yimi yafru chewa me yafnu etan pam mi ti se funu uhu mi yafna ya pam ni logoligi ti se funu uhu mi yafna be ma be na me ko yafun we a kire no o ma pam ase no ya pam mi fru ma we ya pachi mi ti se boto ho na me di yafru we ko ma no ti mi gusu do no ne ndo me a on pe ba bi ma me ne me ma no ana wonya hwese se de we si ka se ya pachi we yafru ya se no no na ma wo ho nya na kono nti a wo so wo no wo nai se si ano mi onu moma enam ni so a we bai no onu enye ni fe na hwan na ekwa ni fe se sabra no ane ye pachi ye de no no da no ne meda ba ya ye se ndi ompa bio omo pempam ye no operation no omo pempam ye no ompa bio eno mo ba na eto so sen ena ye wo sa operation no de to so ni nyina ye operation kola o ma ne ye sen 4 nti ni nyina omo ye operation na de eto so sen na doctor na wo ye operation ni ja ya paso ene niema e wo ye funu mu aka wuwuo no me ba na to so 9 no Akoma the fourth one ne ja niema no gu me yam ese oba na to so 9 no wo mfie sen October no benya 3 years wo se de niema na ja wo ye funu mu scissors ni gozo de se de fifa moja no tawo no me ye funu pa ye kura no mia me so ade ne pio mu white nti me so mu se ya meto ne pio mu white tawo no metumi so ahoma ne se na metwia na manam de scissors etwa me yefu no pro ye pie wo kro nim wo kro nim pia bonten me so ahoma nim no watwe na wo de scissors etwa na pro no me yefu no pro no kro no ba kese no nti akro no tina ya pa me yefu no saa eno mo ye o sa operation ni di sen ansa na wo hu se ase wo yemu eye odoko ase wo yefu mo pro ase kro wo yem na manya 1 year na eno no 1 year no wantu ana mo bia 1 year na me hu hwe ko si da be ansa wo hu no me akola ne nya 1.5 year no ase na me hu ya na me yefu na ite se pompo e na abo me nti pompo enti e bo me sa no na ye di ya my operation no ase ha no no se no menim de enti doctor de ade aso me ha ne me ha enti e prosa no e hunu sa no na etwimi nti me call hospital bia me catch no mama maduro na me num no mu mama maduro ba de tia na eti kopim tama e be paaye enti e hunu se pompo ne paaye e paa wiem de adwo me ba nsuo se mi wa ha kra wontumi ntina ha me baby a bon kan me baby a bon kan me da ka se ma problem on fumi o kana hello
FM 87.9 to asoma me ntina me yefunu hunu paisa na insu na eba no jai eti se pompo kra ni nsu mbonsa enye nyansa eti se ade apro na ntwina ma ede agu ho apro pa no sa da na eye operation kra doctor kra nose mask na o shebe miensa theater ho na nya kra etu omu yiyi towels ne apaso no hunu me o man fa nkyere me ba omu ka kyerem se sa niam na omu jagu mi yam na esidan na doctor timi ye operation yi akoda na yesi ye jai scissors apaso hu adade ene tawo de agu oba yam na apro tawo no de pro pa hello ohene minyina so ana hello minyina so me pacho kwami ni me pacho ai kwami ni me ma se me ye juma me kwami apom te say hello kwami apomu ete say enyame ado me ye juma me wi a me frɛ wa kwami ma ye ni komoti awa me pacho me ye juma me ma ye ni komoti awa kwami me hear explanation kakra komoti awa hello me say ma me nchemu kakra bi na kwasi ye wadwuma kwami wo ba Beatrice ma me chekate ma problem unto me chekate me ti a me frɛ o kwami bra we dey me me bia me frɛ o why say oba Beatrice na dia asem bia beda ya wia yi hello by heart why by heart no yeah by heart no why dey adwuma why fitani na fitani na o sheka say won bie ne me pa twa sa friend bie ma me ordene ho ankasa why dey we see eyi konkon so why master na why master Akoma enti sinsa ye koye na omuko yiyi apaso ene sa tawo no edi free we yefrum pempam yefrum se no se de wusi kan ye ntumi ma wunyi enkyere but a free one de kwame na wo na abiem but ebreben was starting say obro kan wuti abontene wa bra wo dadaja unhye dross oba ware for wonhye hwe tama ta bro no kamisi abontene de na 4 years 5 years ni na ma wo me bo toso miensa na o kamisi abontene naked na me ba we otoso 9 so sa kami to abontene naked anti yan fa ni say 5 years ni woni na train fie sen ye di bronya we are 14 years 14 years why you ho ade onya me ho ade o to niam no gu ho 3 years ni egu ho enema nda so gu ho die enti no so onya ho ade because wa toto niema die enti no onya ho ade die enti an ibufu me o so onya me ho ade ni say na so ma me hwe say o FM 87.9 Kumasi. Okay, Kwame Vitagbo and Yanene Casano, your friend wa wonfa, ye didn't ka friend no, was what she case, me crana minim say bia, you can minim say is a fit any on one cassa in a juma, what brank will be to me any a juma. Your friend no one sign and fat, and see your coswana, your friend and say for 1 moon. Na yene wonu medin komo obeyi na asem nyina ene se bemma wonu na tie wo bono no wakanesi abontin na dejem enye sa adeja se bia okay hello oh what from me na hello bemma na me mo ha wie yo yeah na pom te say Your Honorable Mepacho Akoma FM Onia TV ni ye din ka fra wo dadanse anu bedin komo kakra. Ekwan da ho. Akoma FM me da se Honorable nyame ensha opa. Awraba bi e friend Beatrice. Awie wo de asem bia bedan ye. Wo se ni kunu Kwame.
emre bi be men bro no a pamono efrifie ma wode na deja ene bedwan to amo eno na ne yepese ehunu sa anya bia no enokra bi e wa asem ne mu ana okay omo ko kwano de ye baako ide abato aso a na ba ya na wore sem de ja ye kwa no se de be yanka asubie de ba ye mu bia ana bi o kan to de tras no ye se timi ko e police FM 87.9 this is police commander ni ye kan wa se mo a but ni na no ye se asubie de ba ade chino ide omo eni ni Nsem da kumuni bi na wo muntanti omo ko mukuru ema omo de krata ebre se omo nyina tena se de mo ta action krata afi de ta si bia de aye aduma omo de krata na bi brem e de bi na odi kura ni wo ha am nyina da na mi afi se afi bio e ti e ba ni sa de complain by se se me be na no ye kwa de afrika de atrafo na no na odo odi ke de na na ko fe wo esi omunta mbo amanezo matu sangu sana suje aye juma na yi na da na mi afese na ye oba na se ya na de mu ya kakra ti da de ti ya oba na san bo amanezo e ti ya na ti oba wo ni ma okata kama da tem ko di fia na aya san ko ponti e de abeba mo na sa ni na wadaroma oba no eba e ya charge ben ena wade ebo be men na mo frɛ be man nso na mo bisa no a ye na ninyi ano ne sen be man in shebe charge poti bi a wade be ba no in shebe ni na so bia bia wa ese nka sa nsem bi ti da ni se ase o kasa oba no ko mkrum na okom krum no okoye amamire bi o se den ya hanu on tin ho ase ho emma ewe se mi so ba na ko bibi o mi ya na fo so en ndi se ko ni bibi wa so fre ho emma enu kwa na so mo mu na ko mu ko mu a o mu ko tena se kan ya mu ta fe de be ma na tin ho ase o ba na tin ho ase mi na do mu san ko ngra ta ase o mu ba ti se charge na ka de ndi charge poti ya be ma na de bo ba ni ebi obeka se oba no emu ade oba ne no aduane ma no oba yi nsini niema wakase na nim rough ne ade eno de wanya bi kra mo amfa nkyere mo bida so oba ne eno mu na tikoma eno mu na tikoma eno oba ne se ne fikie ne bi so bia kesha ese da debo oba no ebi fa ne mu bia ile be ka kre ya ikan ya amamre ne de no ye baby sabai na we de na me pese wusini pie ma me ye baako e wo mu se ntokwa ne de bebre na aba manim de na de obayi kan ya na ye nwanwa pa ne se be ma bi akora ne yira deja se obetumi abo ne yira nadwo na waka ne si abonte wa bra wonim so oba no eda deja che se dross ne brazy akora mo no obayi che se mre bi ebi si manim sa eno no ye no kre and see me wa bra some say but see no omo friend na me call ya make say yampani and say o chobani si abonto wa bra na se bi on chefe but so me be why asofum kakra say share wa from them na have this a course so mun sama enye fekra me pacho be men ebra mo hia ye no otumi ka say bi a nani nye oba yi hu ana e bi a ompe ne bi mu tinko oba ne nko na bi oba yi se wonko o kan re ko bi ado oba ni nyina no ene tinto ko an ko ti ni ko police station na ba fi ni kan wa ti nyam o kan se e ja bibia maraka ni ni sa no kan yi en ti fi na so wuti ni si sa so ni ne bia ni ni ko du fi a wotere de ka sa de de mu na mu ni nya de de okay na ibuke mu ke ti ni ko a ase omo san ye ebisia kakra bisia wade kakra ewu sa bisa ana ibu mu kem okay Matter honorable nyame hira wo pa say also we bi ensam ani kakra be ma ne ye stubborn pa ye frɛ no kro tutu bi ma ye
otutu bi ma ye pass ye mfa ya asam free ne so nko ne fo ba no kra asam free ne so nko nti be man de na ka nye apart from say enye won ne wori ne ntam asam de ya am question ni say ya ni ne gani bia ya to ne wori ntam asam na ko bia tintina kan tintina kan ya action aba bi okay nyame ensha o papa honorable sure enti yekuro mo assembly man ene ne kodi ikomo no ono ena nsam dodo no ano ya wo bayi Beatrice edwan to ano na chese watumi asiesie na se de Beatrice ka no ampa se wo mo kohia mpanimfu a no aye boko o bibia ni ho o mate o yakotena kama o se yakwa omu kofia no start wo ka on se ba bia adum beko bia sa na maye nemo mi bedru fia eno no so no de meye de akere wo na chese wo prim na koma sesa na wo se won sesa da na eye me ya se de Beatrice se kan wo se de be ma de na famu nyina no da so do no wonim anya so da so do no se bibia o se sei wo se ne yafru no ankasa no de operation ni titu de twa to no ya doctors no jata wo no ene apaso no wani yemu no se de wo mu si twitwa no pempam ne yafru na etan enti wo bia so kire be ma bia kwa na enye na kono na be ma ne nada enti se wo kase wo jai kwa me ya kiridie na be ma bi kura fre no ne kwadan mu a oro no ho a be ma no ho betwedwo enya dia be ma bia ne beda ne yafru no asai en mi gidi se enu sunti ena ama kwa me so eye sa de ne ho nya na kono biem but aye won so wonti ne ye wo ba ne sa wo manti ene ya ye na fu sa wo manti oh oba ya kwaye na operation ma ye ja paso mu a asa ne yafuru mu afe ene afe ne fa nyame nko akran ko bewu bema enti se wo ba na se ya bankwa mu anka de na wo sa wo de ya wo yere ukohia ne na fu nti sa ye fra wo sesi a wo se ye nyai wo na ye wadwuma na fa kohwa wo ma ne firi yafuru be mu yafuru no asai no a am oba ne honyi wakono no emu ena nkoda ne firi ba ya wo ye adwuma de akohwe wo mo be ma na adan ena wo treat be yi sa adan for the past 14 years enti mami misa emfie sei ni ena won fa na hon ka woda patro 1 year ni 1 year ni nso no mo ye operation no omo ye operation anya say operation so omo ye me no omo ye me last year no enti anu so afi ba akoma na me we na just omo ye operation ni wie de on fa ne ho kan wo biem e be pem se make say on fa ne ho kan me but na mo dadan ba akoma ye dadan ba akoma ko fa mpra na oni ne mpra na akoda but wo de wo no na odi maduane nso enti afi ni woni waduane da but oyiska to oba akohoma akoma de obo ba enso nkola no me ma ne ye 4 na mabeto baako nti omo ka ho 4 oja 60 cedis no school na nkola na eko no omo ji 40 cedis they say 40 cedis na ka 20 cedis kitwa na oka me ho 3 years kwa na o se onfani nko school mi ami di pa onfani nko school sa akola no so be didi o se skanim asa na nwumre ya sa eduane o se skanim nti se skano so ensome ni nkola no e so on to atade ba nkola no di o ka so ko ejuma hwe nkola no ko ejuma ko hwe ne mprama wo enye se ni ma na wa wo mu no ande se ni ma na hwe wo mo so yi sister cedis na waja yi oyi odaso yi na se ejuma be na won so ya wo de support here me nya super na mako ai woni eniema bia se bia metonton pa bo metonton so ma de ne ade na me di loan na me di spaghetti wo school mu ba loan sikane be hye na me bresa na me 20 me simi njibio wedding face en no 39 years one be ma na chen wo mo udwetire da se bia de kwa ye adwuma tama me hu no foforo na me nwu ye no na me sua hairdresser adwuma otema ana okache me simi jai na me betina ne nche wa na we bie container kito mi ntinam ba me betina container no mbo akohoma enu mu ana edidi na store ni guye enu anu no o se on hye me dwa bio me ni se se wa toto me hunu mpaboa mato me hunu ntade mato enu kra me ni mu bag mato na ma agudwa ne guye enu kra de me ni mu ye ma enu kra de me ni mu ye amamre be na be man ese wo koye ne mukuro mu a ode ho charge ebo assembly man no yo ma amamre o ka se mi koye o mikro mu no se na ye ti ya bro
na obechiri me kom obe mi sei no me kom me krom no ye me ni na ya ngrofo enti na ayi busum bi o ye krom ho eye ekuo kese me mpese me ka o se ono sa ayi no mpesa de nti me mpese aha na ye ade kese a penifo nyina wom enti ekuo no e wo ye krom nti na be ma we kura na busuafo wom me so ma busuafo wom enti no eno e protect wa wale ani wadwuma eni bebia obekọ ho bekọ akọchiro enti mi na me ko dwani ye enti mi ba be ma kura me bo na amane so do ho akọdwani ko aha but one kan che ni before we do ho akọdwani debi se mi so na me nya awe se me ko akọdwani me ko asa na me ko wura mu no na me be bo na amane oti ase ma me ama me ni ti mi dwani eko no 1 year ni ages mu na asem no e hia ase sa de nkina me ko pesiri uko way keeping na wo mukrom debi baby aye wo ya akwe ho na ade nipa no mo munimo no mo ne nete mantem nti wo we so kwa apese nipa no na no wo ko wankra no me kra no e no ma kwan se o ma me kwan se me nko nti esi den no san menim ade no otete wo hunu se be ma bi do wafa ba bi ana obi do ni sa to krom ana e bi oba ho apese na se oba enso na woni ho ba de wa ma ho ba friend of friend me ma me no de o ka kire me ma me se on be hwe ne ba ne wo weki piase me ma so ni mu enso sa na me ko ho nipa na me ko na eyi na nura me ko ne ho no se osere me se na asem ni ba ni ma me eyi na me ba na asem ni ba no se me sa de ni din ba mu a me kunu onim dia me kunu be ye enti no osere me ma me mfa ni din e ma o ja o ma ni nyina wo fie na akwa apesire ma nka se me ko prese ma de achi o papa no se na papa no ma mi kunu bu mi a mi dwane beto na obe patch o se na madano ne ma mi wu na se me ka no ho enti me ko tina ho na eye no ma me nko ade achi a o ma me nko eye na ase ese me mbonso a enti eye no ma me nko ade na o mbonso se o se o na ebonso enti me ade achi Saturday mi ofi on kola no ho me chese wo ja wo manketenkete ho na wo kwa pesire enkra na wo ko na de otwa to kra nya sai na satam no last year na no 2.5 year no so ase obeja no akwa pesire at least ade achi a obetimi a show black bia ko na mayiye na ase de aba ene bia wo so nim se wo kunu ene nye saa ne ma ne ho nti ni se wo ye wonim wo kunu akoma meboa nti a pesire de enya yi bia yie no wa nko bia ha adwen ti se wo beja akra o manan meboa ni wo jan kra nan ni nyina ni 2 years wo ho e de ato dem se mekwa pesire unsu nim se okunu kokonye kwa pesira kwa edai wini be ma no nti no wo se woni ne bet na then wa hwe niema bi want to be a wo hwe den tokwa ne wo haw bebe fie ni watete so se be ya asumdwe bebe fie na be ma na akobo wo charge wo ho charge amfa ma wo bia se bia me yire ti say ana me yire ti say one sesa say ni say one akobo charge anchire obi a mpacho da bi busuani bia mpacho da bi okay aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade na no a ene waso eguso a wutie sesei montemu atete obi atene ba bi anasa woda so ne be ma no etie efi kromo efie krono ma na mewo ba efie na osie na ho na me so mewo oni na sie enye manfa me sika ma no but wo ye ho adwuma aha me na me konso sa na edisi dan ne wie enti oba ho bedwale ne bag nso si dem ho enti enu akroba ai eni ese na okwa wawu se nu ase oti ese me ma ha okwa obisa ode wa mbisa me hwe be ma no no biem be ma dem on do me enti ade na onfa ho adwen ma se so si mi njan kola nkitu ane ma no me ba peni so afi no 9 years ana bra no so o ka che mi se mi jan kola no ho kwa o mbe basa me di omu konso a on seni omu te se mi nim ba bia me gina ono aka che se wujai wo ma no ho mbe basa wodu omu konso on sende me na nipa be ni o so on sende na che se tina ho sa na di ya o si mi tina ho me ame bra me ababia me fa na ma fa hey Radinya Akopo obi bisa was why can you stay with the man for 14 years onye ndai was it for 14 years na osan ya ba be ka kire wo say
se we ye ne wo hu se ni nua ba anime enti no okwa ware foforo de abeka ho o se on wale onu de on wale biom prana na obetwia kopimta ma obewu oh se kura de na kwayi oba bia ho ade ti nema na ototo e so de kwayi ho ade na gu o se me mfa fa kwan o se me mfa ade ne de na ototo ye o se fa ko so tontuma toka wa topes ye pamonta de ye di be wale ya pempam ni nyina eguo bag ni nyina eguo minti ase ade na hye be ma no e ma no kwoto sa na e ma ni nyina so de be ye ho ade na awieye no ade na scientific na ni so a wose me na nya ho ade bi because ade ma ye de ye oba ho ade nyina no wakekan enti die na e kan no no kwototo ye na afa die na te na ni so I can't think far. I just saw maybe ade ba ko a me hu se e ha no se oba na okofa no no grumani na okofa no no a o se okoye ne ho ade ama mpene no o se emboye mienu no e se o se okoye ono ho ade asana wa beye mi de e na me si minti ase se obi a obetena ka mu so okogya na na koye oba ne ho ade bia ne kan ne fo mu nkodu nti enu na ahye na abufuo nti me nso wanya anya me ho ade enti sa akola ge no wantu ni me sei o se okoya adori na me se me mpene enti wankoye ge na adori me wu me ba na otoso nan no o se akola no onya na adori nti wanya o se no so abome I say nkra me esen your ma adori but wa ma na nkoye grumani ba no ho adori nti no de otoso nan no wanya but oto ni din ono na be fa no odem anwumre na o se efre opoli na o ye efre opoli na asa viase awade bi nso de nipa bi ti awade bi hu ampo na ye hwe woni be me tan 14 years atete no obre we nyina no wa fa na chida mpacho de kanogre ma mpacho de woni Thailand no ma mpacho me mfa na chi me mfa na chi Thailand wa sesi a we ya yesimu na me de ba bedam wi asa na me pe be me bia na ma pe Thailand wa nsem ujidi mpacho ai no nko ase wa ye aduane wo fie na se dwuma yi ni se obedi bi ase yeti bi ma no ontumi mfa ne nsa meto aduane m ese woni no ni sai yi na dwuma yi ni ntumi mfa ne nsa meto aduane m so no obedi ake se wona ate bi edema no ti di enti no otumi de ne nsa meto aduane m enu widi on se mikro no ono di oye no odwin se mi so sa na meti ono onfa ho se onimu se ya udidi a oba ya wa horo ni so de ne nsa atum enti mi so boy no kura no na me ne no kura boy no me ne nkasa mpo da o woni mo no da dansa na mo fa na dwuma me hu no okronim but onye wadanfo dabi onye mi kuna danfo nso da dia me hu ani se odi ni ya adwuma eno na enwanwan aha because adwuma ye fo bebre ba ye fie obi ani ho amenu aduane awie na obetumi agyan na adwuma so me kwon do no wa ba no pa anopa tututu nka woti bi ma no so pre na wukuru ni ho nti wan na ka kire no minim se adwuma ye fo ni bi na nkola ni bi na ekobo na amane o mintumi nkire minim kwa ofa so fi adwuma bai na on mimi kunu anum asem na o ti boy ne maame ena ebo na amane se obi si Thailand ne maame ai apedo no tebia no o se o maame mi kunu se o maame onu koto ni nsan anum no ena maame ni hia no se obi be ka chimi se sia se wo yire ene me ba ni twim planti me sraw wo kofie nkoye wo yire ne hwe o me sraw ti maame no ena eni poka asem no kire mi kunu ti sa nwumre no kura na obo mi na manimu nyina papa ye no kura no me ba maame no ho se maame won dia odi aye me sankenye wo na obo mi kunu amane anka we nyina emma boy ni me nim no wo ba bia boy ni so anse wo peda boy ni nsi mi peda me nkasa ne hu da eya asem o se di en asem na wo wabusuafo kan dia fa ho se me ma me de o ka fa no se boy ni mpami a wonja me kwana me nko me baabi onya akwan se akwanya se no na mo pe se ano me ne no ma enti so obepe dan na me makoti ne mu a obetu afredi a woni na bre esi yenim ono o se oni me ne na anya japade enti ni dan no fa ma me nne emfa ma me akina 14 years me ka che no mposo oyi dan ba ko ofi ho ma me na me ntu nkoti ne mu na oba na wanya no no onfa ne mra o se da bi oyi dan so ma me enso dan mi ko hu suo sa ma wo wie ye
2 rooms na we see nso me na me sori ahoma twitwi nsuo saa na ye ontua meka bema no a Thailand no kan se wafa wo no o maame esaman ukunu ekwesi sen o sama na igbehini ji asem no yesi on to dwan fita se na wayi me ho adeja no no fa mpata me ba bema na busu afoso ya wale san timu de mu ntwan bo no mu to snap e no mu di ya pae e na esa so lebeti na ase ese oso na so do be me oh say dia kwai die amu friend kra mo hu di oye nti we die nya de be ye de anka pe de anka me pe na se be me so oye na no brebre kra de ma ye ne a e na asa ne no kwota ya se nka sa na obe ye se sa na wa kan akire wo ti for how long wono na wonu aduane ma na oni obekwa akoto abonti aba o ma wusi ne ne ma o ma wonye hwe ma no onu woni nkomo ha eya semo awade akoye no santrophy anoma wo fa musuo wugya no so a srade ebi free mu ba no ne bi so preso wo mu bekomu eno ya de bi din no ye modin bi free mu ba no ne bi preso wo mu bekomu asem ba kure ni na ye behwe ye ne sese ono wo ya okwe ho se me ka sai sese a o konongo efiteni okonongo konongo ye benye obi okonongo ho mo mi nhwehwe mu an ni nhwehwe se benye obi okonongo sabre ya wo frɛ no a na wo toto ayampia yi na ye nhwɛ se ye benya no a na ye ne na transe di nkomo se wo hwɛ na ba yi wo mpɛ na wagya no kwan sese no kra e de na apese be ma na wonye ma wo a wo be okay me de sese ade ampese oye mam ni se sese me ni ahode am di be adwuma 5 operation 5 die me ni ahode ani sese ano ompe edan ma me don pe store bi ma me na me nkotel na me ne nkwara na ohwe ne ma okay nya bibia bi ompe dan ma ompe store bi ma wontina no na ye adwuma na fa support no na mo nhwe nkwara no 14 years o se nkwara na obeji omo nkwara no so mo nyiye ahaya kuma 87.9 FM ye fra be ma no ye nya no but wote ye fra assemblyman no e ma wote o se be yi de ne huni asem se be ma ikra ba onya charge bia amfa mo oba no na je se pa no won pe oba no oba na no brebre na so kwa de wo be ye enko ano eden me de me huni se oba yi ho na enye na kono ebie mu na nka wo yire ekowu di ama wa ma nkoda sei koda ne de ope wo mo ade sanse wo ba na fu aye basa enti no ne ho nya wa kono biem emema twere bia ya mo hwe de ye o na ne ogufu oguo no otwa de wo ogufu oguo no se nipa ba betena wiase na apaso hye ne fum na tawo egu ne yafunu mu afe ne fa afe ene famu a onse wo buru na ye beche wo ne de ye de ukotum wasi mikunu enti munya no ke de ukotum 5 years ana 6 years 5 years wasi mikunu munya no eno de asam wo court police station a ye ntwa mu ne de wasi na wo so no se kosua sini sensuo ma no kodware adana ye yi asam ne free police station wa wo ba afia no start ye just wa prim na koma like wa ye na adwen se de wo ba ya na wo ba ye ba se de tie bia no se wa mpewo a be ma bi be hu a emfa ho ne se de yesi akekere wafunu aye obi be fa 38 years ana meboa 39 years yanko ponti ase bibia be ba se de ye twa wawo esan eniema na omuyi free wanti ye twa wawo be ma nti ye twa wawo ese de wase ko enye hwe yanko pon be why ya meti ase ahaya akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumedie no a ene wasogu so a wutie no asam no areho be ma otimi bro ne yire na onhwe se ne yire akata ne ho no otumi pamoni si abonten na degem ema enipa hunu etumi na me sample na faizen kra no a wo kan wo si abonten naked no edin kind of kan wo si abonten naked no akire wo osan ne wo bedai naked no oni mi sa bedai first one no ni fi no kra first one wo kan wo si abonten naked no
wo ba ye no osan na wo bedai ana me de wo me ba na otoso 9 okay eno kra ye duabo de ma no eno kra ye duabo e de ma no Pastor Julius me misa say first day no opam wo si abonte na so afu but me misa wo so de kwa ni misa wo no ya na bi pede ye so afu omo se wo yi so kwatre kwasa no anai se wase akoda amomo nti ya na omo penti first kra na modi apaso odwiri so no se modi ayi bracelet dwiri so no se omo so omo pe bracelet bi mo fa apaso na mo fa ntwitwa so na enwi no mo shape mo ntwa ne cat aya Akoma 87.9 FM ye mo ntwa ne cat bu anu mo twa na afuro na si so pompijo ye twa ye ho abasisia middle na then na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa bre akotri send bede okay patron fi yaukwe patron ene baye yaukwe no wahene fa kono ho ana udu kono go awodwaso ni kono go finfin awodwaso ni kono go finfin okay yaukwe awia yi patron we de bokoba nye bokosa me sha be ma bi futa region abo na me komi papa yie na me ko shia no enti me shia no the person to me ni na me so meti ase na 87.9 meti ase ma no nti sa time no kita small boy be 3 years nti waka to me say boy akola no ni papa oni maame enti no po bo betina akola no ho ama no na me so okay me so me ni ba me ma bi enti mati ase enti me yem papa yie wia na me wotema enti se me ban be family na me bia na ma ba ni nchen wa ha timi ye ni wie nana me kwotema me ko family ama kakra na me ba ni nchen na me ne betina ya timi ni tina be 2 years enu nya approach ana osi obi me pese me sit down we na me su yo enti oto cement me na me ko nsuo saa na ebi twa block na be ni se me ba first one timi ni se me na me ko nsuo na nti o mi sha se 2 foundation no ana me kwaye me operation ti me kwatina ne ma mi nche wa sankare timi tina obe 2 months na ho asitina no me mpe na me friend obe fa na me saba ya okwe back timi ba na pafo me mu na ko nsuo no ti o friend mi so apafo na ko nsuo no so obe ti o mu kan wa se yi chop mo no fie die enti no me omu je nsuo ni kona no mu nko no fa se scam embo akohona me so me ti ase na me fa me ba be 2 months akola na me ko nsuo ni saa ti e ko nsuo no ye boss wiye na me saa ye no operation to so wiye ti mi ba no na ma boss wi aka plastic na o twi nsuo ti plastic ni die ma nko nsuo na ye plastic wiye ti e ne ye tu ba ye fie no ti e ba ye fie mo ye titi won to kwa ebuo bra ibe bu me saa de twa ma wo kwa ni se ta mo mu 2000 na boy bi ena 2000 ti boy ni ba no pam na mi didi no say me di akpele acho me di bram so ohun sabedi bi ena boy ni be di aduane no me ni kwa ba ni kunu fa so oti se boy na didi ntam enimo ba na na obi sami so wana obe fi abere be na be fi ami ma ba ko ma oye aduane ma na mi si boy na ofa na oye adwuma no ona oba ya me didi odi bi no sa kwa be na o se ma ba ko ma be ma fufuro be fi be didi media ma fa anya asem ti na di chi osa ko adwuma be na nyi mi ti o hwe TV na o se bi me ka asem na wuhuro me ka asem na wuhuro ni sa na se aduane obi ade obi ade aduane nya bi asema mi kan no na be me whisk na me so o ka che be na se de o ka se ono abo ko homa ma wanu aduane en wa ma be ma bi abedi bi uyi na no se ana no so aduane e den e bi Akoma se ameka so na wuhuro e whisk mi so sa na adwene be 1 obuni ankasa obuni ama na obekumi kwa so mi throat no enti oni ani no mi ya na mi so ni sasa nka me yi ni nsa no ka me nsa ti o ka me nsa no me hu kwa me fa so me pie na me be fa me bakiton me sata na my operation to so mi nsa na me ko fa akola nti me fa akola na ebu ami ami di dwane ye naked ti mi di mi ka sana me ko to committee chairman woman naked ni san me nshashe
hwe ne sen me nhyɛ dress me nhyɛ atadeɛ kwatre kwa shoge kwa saa da so bibia da so na potenge saa ana kola ne bɔ me bu na me di mirika se man dwan na obachi me obesa abo me ti me di mirika se na me kɔto maame no ti maame no ne tietie se ma agimi na se hwan nie Tuesday. Yes, you hand over. Was a Tuesday. Not wohunu. Wohunu ni anya. Ano de obetimi akɔpɛ bi so. Ono so ekɔpɛ na ɔde asɔso. Enti enne eye fiada enne ne adwuada de na ye de appeal no aba ewiye. Ewo mu se omo yenya ni nyina. Se wo mo kɔ na wo bi a obetumi de aba. Ni afrɛ no de ama no de. Na so ye ha ne de. Your presentation no be nyame ya adomu a ebenada enti mo nhyɛ ne nsoma ye nya ne nyina ye kasa ye ni nyina wɔ hanko anso de a ebeche nsɛm because you are for the same people now send it the pressure the same people now ya do for omo na aboa ye scientist na ye the pressure no emma wono enti no because ye to ye nsafra sorry for ma fi sorry ewo ya abrochire ba ko pe na be afi 11,000 sorry ba ko pe anokra wa abrochire na ehu ye mobo ya kanyina sister gift Oma sorry na ehunu ye mobo aye asori aka bia ni aba yetumi anya asori bi say bi asori we ya 20,000 na 2,000 ko say monye na mo fa soso na mi aminim se menka ya wadi aka ya ni bi aka ya dofo etumi ayama ye no beka se nyame nshira obia nyame enshira wo no na omontra supengu majuma wo mo na ya se pasa mo fa bibi ka to asona bi ya odi akira on se ya na tebia na meta ka se se no wo mo a nke susu se wo mo bo nipa na wo mo na bo nipa se ha nti edu ba bi a no wagya wo life ama wo na wa bo bra ye tiefo na ye be ko so asu afre wo mo ene ya dofo na se do wo mo do ye nti weekend di kwesi na ye kasa ya no kosi Monday de wo bia office obe send dia no wa send na ye Tuesday ebe hand over na just say omo akọ ba bia omo nso benya bia so na fa atumi aboa nti ba bia wo bia say kan koma say still abeboa ya yenua ba ajara say obe send 100 cedis dia aboa em say enya ma ye ba me push ama wa nti nyame nhira obi bia na ba bia wo bia de also wo bia no wo de father dom ye adansidie ne doso pa eno kwa de going forward no ma anya ye money ne nko akra ye sabe ye be show bi nso kwam na hu se because ma meta ka se me se empa ne ye bo ye hye munku asem bata de bi wa bo mpa ye wie no wa for the bon kofa dance ye ba enti se wo bo na ma se wo pa obi ye na wo de se nye ye mpo ne ya hye ase si ye donation kwa na wo de fi se be bia wo de pa obi ye na do ye na e de dance akase me ko fi na me ka Joseph mame sister Teresa there is a boy dance ye no ma akiki me pa na obia dance na ba so na powerful but me just say we me ka ba on say sister Teresa de no Ghana obia wo si da bia nim dan so mo enne enya chance dan tete dabi na tete dia me gwa da fo awon zen ba ko sese na sa ne o ma no ma a long spine and as I said obia de bo dan so na wo hwe price more than be a 5 bedroom so we be less than 1 billion enua na chance and workmanship less than na 1.2 billion 1.3 billion na aboso de a chance say what about make us a credit school asabio the other buy na 2,000 and 5,000 but set 1,000 crown the buy ma when 1.3 billion and dance na no and na me catch me be say free di banie and this dance ayabo nyina enye touch but matras as from this angle say for obi be catch say me bow down so worth about 1.3 billion na ma a miracle. It doesn't happen. It doesn't happen. Ma memo bombo ba ma bobo mo na etimi pacho e free na weekend di kwesi juada de
na waboa ye pese ye rechi baby se be ya enko omo kwa akade beka no ebe ye kakra bi na omo nkoche because eche no na elo so di asem foforo ene banti numbers no 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 0245 0599 305 305 kana ye hia ni nyina ye 2.6 billion yenya kakra atoho na nso ye hia bi di aka ho na tumi akonanim kakra na omokwa wonu amre akra no eye ni ntirimu ewe ni ti baako na ahono epaye a wawu baako ahono epaye a wawu na eno so na ama ni ti no eye kese no ekonfa no che ede ne ko 37 omo de na kokwalebu private hospital bi a won kran omo se ho pe eni ebetumi ahwe no ho pe eni omo betumi aye operation no eye 260,000 yenya kakra eno nti ne yeguso ana yesre yenya ni nyina sika ne mu odu yenya ni nyina akra ne yenya de do so kakra ba bi obekọ no na wa mre bebre na anche bebre na yetumi akohwere akra no adanse a wo mo oma yebie edie no edoso onua ebia na wo die frimu ena ebeba yenti adanse no ebi yetie no na wo sende wo die no edeba yadofo momo ayen kakra na yentumi enye de wo se yeye Hello, Marcos. Okay, because yes, I'm on Australia. Last, me say me, sika credit say mama na ni compound. Bro, no, on saka mo sa dama. Me dey so seed keke. Say me diabetes, me kidney problem. And I me trying to one part go so say en ko pom wa ni pa me to transplant le so. Me this kind of one check na if I say the make transplant. Ya me adom on the 25th Sunday ya ko pom adom. Ya transplant we are bread. And some I don't see a mouth with me and I am a crack. Also, young coupon, a tune is on part. They can't wait that train and when you say, will be another on some one on your also see the no can and hear some good so much. Amen. Onya bitonfo woshe so down wataban kesi no boy kumpa Oba tampa wokaye fapo maenia ehiaye enene tena listen Oya bitonfo woshe soda wataban kasino wataban kesi Pastor Julius say makaya akola no o say enwuma akola no tu ni enweni onya metu na ensem bakasinu eboye huban o batampe o kaefa my dear, and then a very powerful song. Because of Batam power, and then the danger. When I change, I'm to me or what I did. I never was a Bible. A jet to be told baby not be the ash. That is the power of God. The trainer dia na the red. And you over 5 years for 6 years. Yanhwe de ne tiri no aye. Ya anya ne ntemu a nani no ebeyi. Yesre mo ye bi chese ye kase mo ye bi ya dada ye boni ayefo mo ye bi ne sanse senka sika no ewa animu a ke ye ko dada ne sanse do so ne sika bi se nto ye na so denti no ama akwa ye asem na radio station radio minim radio station ba ko ntimi raise se sika we eso
anu edi akasa nti no yesremo yenko yenim kakra mo aye bi mo ya de na so bi ana bibi kasa kire wo se won so ye bi nti wo dia 1000 no wo 500 no wo 5000 no we seek wo check na wo be sign wanimu ya mretia we ya kai wo de beba no ebe ye bebre with the treatment of you can say Presla yensantie adanse we enka ho na hwe pictures no a edi adanse na chire no your friend me Vivian no Italy na me bad girl na me dey say no your friend Kayla na me bad girl enso enya emi problem but said ya ebinum aka no wo Europe and say US bibi say ni dey ye hwa nkwala no and ye korean operation ye success na be 3 weeks ago ena eni no esenso bae ye nani na operation na enya hogroso. 3 weeks ago na nene baye na me hwe bra me beye ne court theater cooperating ni obaye mama me hushi na osunya de na me sanso ede na kobiom no in fact na ye din mami single parent me grandkola miensa na ye din mami enti me bompaye man na o wide drop bi na me digum enti dai wo ye Presla program no na me ne omu nyina te ha me din kan hwetie ye we adwuma iti me bedu ye na me de call no sa week na me holidays na me leave we adwuma ti me ne omu nyina na hwe iti ha na Kayla na ni ye ne ya no ono bi se de na ya kola na me si nani no starting so susa wa kai ne di iti in fact we be recording me we be call back to messages na me send is kind first but na me yi ye no na ewe nti wodi na na two one me friend Kayla me friend ne sister na me ne brother ye di ensem wa ha na ye bom pa ye se rade si die ye kwa kodue minim se die eniti me ba ne die krampo na nye serious se Presla die esan aba ewrade me srow se me disika we ko na me benya years ebiam so ewrade me nko me na hours dodo but me pejuma aka mejuma ho se de baya mi metimi ahwe nkwala no cause me person de me ho beto be mas me boss empire ni we mama kos akwala ye ni emba bia seti ko hiyo ne nini mba bia ende bna de ya me no makosai ejuma contract aka mejuma me ye dada ho hours na ye de ma me no time ye de ma me affect mejuma first one wo baby it is nyame ayewe ya mamia in fact many argument me mfa me person me show be crying say wo kakra wa wo bia no nya gidie na ka kire nyankopon say wo de nya wadom na ohu akola ne mobo no ntimi sa akola ne yare na wo so nya wo prayer request de nyame ya ba mi no nyame nko na ni mani dia o makomam nyame hira mu nyina onsira mu nyina ame onyame onhira won so se wo hunu ye bayi mobo Presla na wo so yi bibu aye ama wo ba na wo da ne nchen ye na nani aye ene akra no ena waye mesgan naija wo yi achia no sa na adoye estie nti se de ye bayi esinya nkwa no ye mu ama Presla so entumi enya nkwa se ya ye hu se Presla so aso ne sisi no ono so twa picture ye nyina ye hu na ye ni etumi age mobile money numbers na mame mobo na fe me ne menu abema fefe eni nkomo 0599 814 0245 0245 and 0599 305 Onyamin Shrao se won so ufri wakoma mu so obeboa free ne e de kosi bina de be presentation no ne yatumi akoye nim kakra ko save ye ba no enkwa menu aba ma be mo ha wie ya na akomo te sen yesu se edum pa chana so e nyame adom me ho ye papa adwuma pada se emme na meti ase mo ye adwuma bibia be ye fa be me na fa me kwai da se bru abusuafo me ma munyina aha
Aquantio Herbal Clinic for ena yenemo ehye Nyankopon enhyiraw sa wote se yetwetwe apomdine ho enkomo wanye fidie no amfiri hanemo ebri pamu no ebeye udwan kobia esanse yete ase yade ene yeko yade amo dasani enya hoto ewo wiase akwantu a oba ye krakrakra enunti ena Nyankopon enam nakoa Dr. Nyakoso abie ayaresabia friends Aquantio Herbal Clinic se entwitwanye ayarefo nyina ya wowo Aquantio asasi so hanom na onyomfa hodie mfamo wo mbra esese wobo ansa na bra no so a wafiri hanom akobofo no enchen wohwe Aquantio Herbal Clinic akira kwan ewa asantema ewukumase asafo labor udru labor runabout wodi wani kire se de okọ atonsu no a enkwanta edikan ewo wonsa benkum so pesam kire se ufri liver runabout ena ekwa nemom se ufri amedia runabout anase asafo ena ekwa dia last junction anase enkwanta etwatro ewo wonsani fa so no wafa wosan so na enkranso yewo kwashiman so tuom kwantempon no so kwashiman ye ne basre asoridan no ena ehwe animuhye no so Aquantio Herbal Clinic ye adwuma efri eye eda kosiada edikosi eda efiada eda memene da Aquantio yenye adwuma anopa no so ken na yase ye dwumadi ase anwumre na onum na yapon nemum eda fiada de ye pon anwumre no nan eno so ya monhye ne so emame ebi obi pese one Dr. Panyina oda ayaresabia ya no atwetwe nkomo me kire Dr. Nyako ne numbers enie 0246 62 85 08 ne atosumienu eye 0241 29 66 22 upusu number C emienu a ubenya Dr. Nyako na one no atwetwe enkomo abusuafo Aquantio Herbal Clinic bie na pono ama yare bia ebia wutie wodia no eye asthma obi etie wono ne de eye asichire yade ene ha no obi nso eye high blood pressure moja broso ankasa ena etete sanipa no obi nso ehwe ye wono de wose to ase ena etwetwe ne sa obi etie sabre ni nkasa no emu abu anase eho atochema safo no nyina doctor eto ensafremo nemom awiabrei me ne twetwe enkomo afa nuro miensa doctor diaba edwaso no ho enuro yi miensa nyina hye no so se FDA for age atum se ampadro na ye ne safata se odasani bia no bi ko ne nipaduam na dro yi eba ye nso ensankyerani a eye no ampa amanfo hu se se sono kura ne sono botokura ene sono akura kronkron adro di kan me ne wo kan ho asem ya Aquantio Herbal Mixture adro we say abama osa se ne nso se Aquantio for yanko ane yesa osa yade a yentua waduane bia yesididi ubetimi adimoko ubetimi adinkyiri ubetimi ade akekaduro awisuru wisa bibia nu a wukyiri ne ehia ne se ubedidi awie udidi wi a no anom Aquantio Herbal Mixture ne bidia ye ne se ekoni paduan mu a ye wo yarebo bia efron se Helicobacter pylori one ne de yade efron se osa ne yade no eba aduro no ekoni paduan mu a ekọ na akwa akokum aboa no afi ewie a na ekuro no nso a ewo yafun ni mu no na eku na firi wona wanya fa ahudie osa ne omu ahodo ebi ewo ye minimu obi nso de obenya no ne boa no ha obi nso ebenya no ne yafun mu na aduane to ne yafun na se aduane kana no a ne yafun mu wowo aba wowo no ne yafun mu ya aba ye ne ya aduane kura ka obi anu a se bieburu se bieso de dia na de acheme agese opuba osa nti obi afon ye se nyanga mesraw adro ba ko a edi omanfo akagina mu eye dro friends Aquantio Herbal Mixture adro ewo herbal shop pharmacy shop any over the counter shop bi ewo important okwa a wo se mami Aquantio fo adro na ye de ko osa yade ne ye de tu ase efri eni padua mu em ye nya fa ahodie no mumma me bi na me nko no mesraw hya no so se Aquantio Herbal Mixture no etu osa na se enye se brebre yade na se etu ose amwo nyi wasomdwe Aquantio Herbal Mixture kro ya odofo ebi a wo hwe me wo de yade friends typhoid me se typhoid yade edi ni papinya ami atwitwa bi nso no so ama ebi atua wono makono de typhoid yade am obi afo aka se mabasa
typhoid yade ama obi ni dwetre nyina ase nanso so amaka edom na typhoid yade na yi o mafra asase so nanso nhyira kan Nyankopɔn se onam na ko doctor Nyako so de adura France akwantu heba meshaba eba betu typhoid yade na se afru ni paduam amo nyamfa ahodie yareboa no ade ba no ye friend Salmonella enterocarditis type bacteria ye twa ne tia se S typhi saboa we sei me sei wonfo wani krochu awisi hu no why se o saboa na wonfo wani krochu awisi enhu no oye bacteria nemom aboa de ordinary krochu awisi hu na ye fa no yensunu mu anase de mu enya kwotena wu ni paduam pe na wo masase no mu bobɔ wo sunu mu ntokro mesra wo entena ho emma yade friend se typhoid enkum free wiase num adura friend se akontio heba mixture ni bi na ensiesie wo ni padua ebese typhoid mo wana se afru ni padua mu na ekum kro bi aba betre ni padua mu afru ho amwo nyamfa hodie wo hwe me wodie ndie hepatitis yade no na ejeje wo num akontio heba mixture ni bi aduro we se yaduro bi a ese senka fie bia mo bia nya bi di tra ni fie esan se aduro ne nsankyere ne a eye no enya asam ke 20 nya nwoma sa amanfo afra akontio fo se ye Paul amantem na so yesuna di kamfo aduro to so mienu ye bre ni nti ma menka akontio ko mixture ho asam enkyerɛw akontio ko mixture eye ko aduro utie me sabre koko yade ejeje wo papa obi ubehunu wasese no kama nanso de atua ne to se tie ne otena se ana wakyea ne ho sa na etoda bi na se emu epai kakra na se eyese de bibi etwimu na ne hehipoto apoto no ho nya asam ketwa adura France akontie ko mishai eno na Ghana ha emra abibidro mpanimfo wonum atwa yen ya abibidro so nyina wa Ghana ho mhia eno mo bo abaso no adura France akontie ko mishai no ene de eje best herbal mixture of the year eno na ji best cocoa mixture of the year kire Ghana ha nyina wo padro timitu cocoa ase pa ya akontio ko mixture me say wo de ya ne to da bia wo ya ne so a ya ne moja wom na de be mu hunu say ye cocoa nie e to da bia ya na wo to ano hono emu eye budabuda say wo pese wo de wonsa ewura hono e won so so anya no koboa obi nso so de ho na ne to hono no ne to ano hono na emu ehye ne sa mesra wo hunu sansan kire ne we bi wo nipaduam afi gina nipaduam bedu ba bi wo kwa ya ne so a na emoja ewom a numadura France akontio ko mixture ni bi ebetu cocoa na se afri wo nipadua mu ama wanya fa ahodie mesra ebia wo hwe me sabre wo de cocoa na afifiri wo hunamani anase cocoa nti eya na wo kwan wo minimu ya ohene wo kam ne kunkunku te se de esebia bru sebia so akoko ato aka no wo dura esese wo nom eya akontio ko mixture aduro we se ye cocoa aduro tatahwe na de ani kan wo se mpanyini se ebo nkanfra ni kopo na nso nyati de de ba fie aduro France akontio ko mixture no wonum a ehuhuru wani so enti obi ota posa na ni se de oposa to sa ukohu so obi ayira ni no posa na ni na wankasa ebeje wonsem to de bi kwa ya na ahomete mesrew numadure France akontio ko mixture ni bi ebehuhuru wani so ayi koko bia ewo nipadua ni mu afiri ho no mo amwanyamfa ahodie hye no so sa akontio ko mixture no eye koko aduro de nanso enka me pesa me kirew se wonumaduro na wonra ne enti wo yosankani o utu kwan yo ubetimi ato aduro bi no akwa nonum na esiesie wo nipadua no aduro twato ya akontio ke eno de ye de ba ma ye nua manom eya wo pu nsa ya na wote ya wo fichi kro no wo hu eto da bi na sa wo bosome ne beso a na nipa nyina ho ye wahi esan se wa ya si twa wo no oje ho ba bia nye na ne onti wase yanso baka kire se sister we de to da bia na nim nti yase mu swing wo ko na wonim ya wa wo fam eno na Dr. Nyako dwene ma ho ahunu sampa e ma ya bode bi o muso munye o manka kwabna nyansa mete ha ma no twabi eno nti odi adura ba be ma ho adwe wo mo wo pese obu nsa asomdwem afenso e bia na wo nsabuo no ensisi so ye e ba baako mienu na atwa e ho ma na asan ba eto da bi kura wo nsabuo no na nka obu no nanum nanso e ba da kro da mienu na atwa wo mu anansa chi mo se asan ba obi nso so obu ni nsa bo se na nsabuo nani no ani ayetum sa adura sesa wonom eye akontio care mixture eno na besiesie oba amoaye obasima oba bi hwem ya na se bibru se bi so mpanifo manima ya na akato bi firi wahimfie hoba amma nkomo ne mu nya nika se ema eni memedi asiemu na omunya ni dia jeje hu no wo dia woni bemedi asiemu a wosi apini se kwakunini ya na wote yawo eto de bi ya nensu fita bi firi hoba eya wo dia ne to de bi ya na ye yellowish eya na wase ho keka wo sa wo ho wonya bibia
friend say gonorrhea and so nya be friend say syphilis and namu yade nyina no adure friend say control care and na etu ase se no so se no and say yade amabobo so ipa ho a yade be friend say yade a ejiji wa wiabre ama wani da so nyina asa no mesrew adure sese wonom eye akwantuo and say be sese wo de wani kire eye akwantuo herbal clinic nemom nyarwa hodo amabobo so ne enu miensa amabobo so die ubenya bi wo herbal shop pharmacy shop and over the counter shop bi a ewo wo mpotamu kumase akanji mi se ba abina konak eho nyina ubenya bi ato enkranso na naboache herbal ubenya bi na wato ukwa krache ene ne mpotamu Ghana ba bia yese akwantuo yenuro miensa akwantuo herbal mixture akwantuo care mixture and akwantuo co mixture no ubenya bi ato me the doctor numbers no tudwa de atwa to no mamu so sansem panyin so bana so anko a ya woji ani so numbers no ye 0241 29 66 22 0241 29 66 22 ni atwa to ye 0246 62 85 08 0246 62 85 08 Nyankopon wo hira Ghana man inshallah that's if you wapa ahaya kuma 87.9 FM akumembo nsem dwumadie no no an waso egusuara wutie ene ye fiada de eya na ye boy economy se papa nyasam ketu akra 0599 814926 0599 814926 0245 301462 0245301462 and 0599 305202 0599 305202 Priscilla mobile money numbers no edi adaso eye Mary Akosiade Obapama Mobile Outfitters Ghana yakwaso aka wo se wato phone foforo na se phone ekita wo na ntwe ma ne papa ya nsafako na wo mo fa fusion fiber ne bi mfemfa ma kire ni mu ni akire ni nyina saba ya hwe ho a empire laptops and tablet ne cameras ni nyina ya debeko na won ma hwe ne kama sa ede amaye afa wo mo stickers kama ya de ema phone tablet and a face yakobasa o laptop no wo person ye personalization sie ma ne ye fenso a na wo de wani achem sha no so wo mo repair phones enye swapping wo mo se fa phone ni mom ne bra na fusion fiber ne fa bi mfam animu ni akire se de be ye hwe ho a wo be san afa wade 0548658718 0548658718 ahumka heat patch aye plaster wonwa so a abamba obi ade to ne ya wase eye ade mamere wane nkokora sasabro tete mu amkoto dweta ya no apebi na ade afam ba bia wote ya na fei obi a wadwuma ede wotena se che wugina ho che na abra bia wote ya no ahumka heat patch kuma se ubenya bi ewa kuma FM 0599991149 0599991149 Tap send ya de send sika free Europe USA afei UK and Canada at the brad of 4 ewo my Ghana mo account bia wo de beto mo no tap send sika dodo bia ne bre bia utimi send sika wo mre ho kra no transfer fee no nti we de bomoden so wetintim bia ewo phone so App Store na Play Store no bomoden na download bi na promo code na wo de send ye no Akoma FM atoyemu a wo de shemu ape na chese wo sutra ye na watumi enya bonus 3p garlic mesha ye de eboa emani paduane timi ejane na so papa enam se wo bibia no se yade ebeba wo nipadua mu na ebe chepa wo so a na chese immune system no ewo fom eno nti se wo mpese nipadua no yade bebu afa so na brebia no betimi ejina wo na so de a ene ya no ata no 3p garlic mixture wo bibia wo de ne high blood pressure wo kwa fichira wo te ya sugar level no wo soro wa kese ama na bro so gu nsu a wo te yawo yade hodo bebre no anam bomade ma wo nsa enka bi na ma ne titiro no me se wo ensabuo mu how dia wadura 3p garlic mixture Piwak natural and a day aba edwama shom 0201000021 0201000021 Ribi biscuit de papa mansan count de nam se breakfast no eno an na de ka ho anopa kokoni anopati no ye fra no Ribi biscuit ye bodwa na edom ba se nso a ye Ribi biscuit ene de serve emu ahodi no no edoso papa FDA for so ahwehwemu age atum se eye 0531003892 0531003892
home sweet cereal legu mix ayatom bra nwanwaso afeya na aba na eso sade adehye agye atomo na nyase mehwa eno nti bomodien pa bi abusua ne nyina wo bi atumi adi bi na eboa pa wo ye obi a cholesterol sade ne anwado so oni padua ma ya mansan kan de ete cholesterol so enam se fiber ho de ewo mu edo so papa enkwada wo mu hwe dede enkwada ne panifo nyina dam eye home sweet cereal legu mix eno obi a edi 0246697358 0246697358 grow fine mojadro no aje so mojadro mu super wa yade ache afei na wuti asie ubu nsa wote ya wode ne de eba bebrebe bi so hon ma ha ya one nyina achi kuma bi na ba na anu na nsa na twa edro no grow fine herbal tonic wo de koko na ye emu ahode no edo so papa ebo siesie nipadua ema nipadua no enyini fine 0244596532 0244596532 Currency Ventures enu papa Zahara Mesha Zahara G capsules Zahara Man capsules ena Hindi herbal mesha enu yi sa wo obi infections ta ha wo pa na wo de Zahara Mesha eni G capsules ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo wo de topa ye no na be memini nsuo no ago no syphilis candida to ase e de ama esanso ye perfect immune booster bo ama nipadua no ejane na so be ma be pim akwanim na me ma yo betumi akonkan ya wadro Zahara Man capsules Hindi herbal mesha ebe boato pressure no so aboana diabetes no atesokra de ama wo bi a typhoid any malaria ha wo wadro Hindi herbal mesha 0248569335 0248569335 Daiwood Herbal Hospital enu papa ya wo mede abane ye frɛ no Daiwood 360 capsules Daiwood ointment and a fame Daiwood Herbal Mesha ne ebone mrane se hwedro nru ache se adehye nyina no numbie na wone numbie no so di ho adanse se nu papa Daiwood 360 capsules wo bia usisi etaye wo ya wode no sasabro ya na wabomode ama wonsa ka wode na se eba no se opese utu ase ntempa de a na wasa de ointment ya friend Daiwood Herbal ointment no na wode aka wo ntempa no ya no ene bebia ha no wo bia no ebehwe na ahwa no de ama wo afei Daiwood Herbal Mesha treat malaria ene obi a wontumi ni die wono beda ho ama atimi adidi papa na enuoma koye de ama ba pemfo akoda a wonyanya mfinhya dum yensa ena afei de oma akoda no fo entwe ne ho emfiri ho 0201681717 0201681717 akuafo nku ne samna wo ho die entena ho ema redia no enye basa akuafo nku no ye de tu ya wase ye sade siesie redia no ema ne eda so akuafo samna no so eye redia na ni adwuma papa wo ba fa brodo ha wo wo kwa ficha nioma enkoye afe be man so apesa wutibe guru mpaso na mpaso guru no koye efama wo no akuafo samna wo de kansu a be ma wo de besrasa osisi achi na wo ba so de asrasra wa yase fibroid nyina ebe na na afe be ma so watimi aguru pa wo mpaso ama nioma akoye de ama 0546840846 0546840846 na channel so I say Ernest Herbal Industry so enroni Ernest ointment no na stretch marks yadi etuas ye nantama propro honam no motuom kankan no sabe na fe so kura enka ewo ni padua honom wunya Ernest ointment ahofa nyina secret ebetuas ye de ama ma so betumi de asiesia hemfie ho ama hemfie ho aye kama awake natural capsules ma ne meme nyina benom libido no ebeko high de ama na fe nemu sayade so abre ano ase 0245079915 0245079915 na me ensha papa ama na edie production so no I've got bell back and I won't let go. Ebusiafo, me did na Nama McBrown. No fat touch, you told him say ah. I say you dey when I so na say me kuno say ah. Me krom ho shina ko fu bulu pa na si dey bu kuno ntumi nya say we dey na me fa asabu man. Ti o fa asabu man na asabu man so mu ko aha me ba ene ye ko ye. Ti ye ko na mu say mu ko pa chaw na makoda. Ti mu be fie mu na no kunu gina gate. No so mpini ma mi wuo. Menko oba be mafufa afani die ono ompedum nomsia oba kan awaye operation busuru be mienu wan le ko fanu wukura no ni na e no bi fufure na ko fanu omu kanya na mekodae ti ahmachi na midwane ko na busuafo ho e wa sankare enti no oba week ana omu frɛ me se boy ne maame akosama mi kunu se wogunu ni banu fi se wakofo obi yere enti on be na no ahemfie na me de mi fi asankare bai ti mi fi asankare be kwa ahemfie mu
ye kwa asante hini ho se ko di asem ho hanom aigbe hini se ye aigbe fonti ono aso asem no obekwa akoka ti ye ko ho ne ko ka asem na no mu so kunu oyiri ntem asem ti ni san ko ho ba na me ko na mu ka chen se brode shena wa buni biom kuro mu so nyesa mbe pamu enti brode wa bunia be 4 years enti last year June ya ana mini sisters ye ko ye kuro ti ye ko ye kuro no na ekuo bi wo ye kuro sena ekuo no me ma me wo kuna busuafo nyina nso wo enti me ani so se me dwani ekuo na sena me wa wale asia me nya asomdue be ma me nete ofi adwuma ba oni mi ndi komo oba ya oba okontinu me dwani ekuo na ebi asomdue beba enti me dwani ekuo na me tie na me ko dwani ekuo enti me ba na me bo me kuna mane so me ko ye ekuo me seyo na so ubetuma di nhihye no so me si ai nti yati ho kama nti nyamia ewie so de oboa ohwa fema kois baba wa mo fi ye de panyi de panyi Medase Marcos ewie susu ye ma woni wetiefo ni na ahebiem enchei efree health alert clinic ho na ye ba na ebia enene bra edikan a wode afidie no ato ha anampo se wate se ebre bi sei eduru akoma mu nsem dwumadie so a ye ma akonya se ye nsusu eduyefo na ye ya ye ton aduro no ye mebo ye aduro ne hu dahuro emfa nkyerɛ se de be ya beda ho so ya de kro a ehew no entempa no apɛ eho akiri kwan enu ti health alert clinic ena wiei ye piemo ewo aboboa no stores mu ho taxi drivers mu station ni ho ni na no yen ena wote yen kan edifri honom no na kane no se de ne ye nananom eye no se koba ne se ne yefunu ye ne ya ne tipai no honam no enkoyie enememu enkoyie antempa wo bofa fikyire ho no ahan bi esi wo bonsi wakeka bi abom wode bi tuatua no num bi atimi se numre no ne wasanso atiesi enu ti ena health alert clinic se ye de ye ni broni die bia na sa de bia broni aye bia enchele ewo ya hye na emom eniema hodo a eya haman ena ye didi dwuma ewo ya hye ho enti me pa cha wode no eye de ba de diabetes ana hypertension stroke ya de etoda na wonsa ene wonan aye titiriti nipadua no agi wo sei hwim obi wo hono mo a wose abena me de menware meko menye hwe nanso me nipadua ni mu se de esi hyehyeme na edwa me no ano eden menua ba menua be mama me papa wutie me awiei enu nti na health alert clinic ewo hono mo a ye ba bedi wasam ede emaw enti se de yade no esi didi nipadua nu mu ache bia ye de da bia yasem a ye kan se ya na ye mfa ho mre dodo a yade no edi wunya ewo nipadua mu ye ye hia ne wugidie se gidie ni mu a bibia ni hono mo a ebetimi ayeye enti ka kire me se abena mate na ne yade no me de akini pa na so wo kan yi de mebo moden pa na me de mani akwakopie mu ho se de be ya adansi enti no me so manya bi aka ena no doctor se course ne de mo ya de mo frɛ me pa chaw enti na fie emfrɛ se doctor media no sei na menya den pa chaw bo modi atutu anamo ekopie mu ewo ye branches ahodo ni nenam no na wokɔ ho no mo a ɛho na yade hwɛ a wo hwehwɛ no wonso wonsa ebetumi aka enu nti awie ye bisa wo se sisie ne mu no agi wo shim pains bi a ano ye den ene aba bejai wo sisie ne so kane no se yesi obi esisiye ne ya na kyese wutimi se papa yi de wanyini wadi ne nkwa amen wo momo sa no ne yetimi se akokora yi de wokoni na sisie no edenchi na ne maba wafo enketesia ne krache no mu ni na wo so kyere ma sisie no eye wo ya na ya na nyemu a won se adwumadin ti wobi wo hono ma ya hwede anopai wa pagya ne ma pagya nti enkudura numre no sisie no wade to hono mo a enye yie pacho se wusisi eye wo ya padia ene ne ye kanfo health alert clinic e dia maw wodi an nso so eye waposo joint ho na ekurekure nipadua no ma nipadua no edimu no se ye wo joint ho no ene nei agi wo hwihwihwum a health alert clinic ene ye kanfo ede ama wo awiei me pa chaw menua ba ma woni wo ba na ba ma bi akwakohie mu ewo enamu ewie akire no aba beja wo yade gono wi yade yi aba betena nipadua no so ene ma no kora de na echen senka me betena ha nko de ne nsa ehye ho no wonwunwie ye
wo bedwedwedwe no ni say ye friend nti da because wutu ba kwa nya de so betimi agyae me pa cho ne de ye ntena ho ema yade engu ye nim ase wa bra doctor ewo ho no mo betimi e de ahan aka ho na bretie wa bi mu no won so wetimi afa wa yaresa enti say ye gonorrhea syphilis yade no e na ba betena nipadua no so agye ahemfie ho no maboso wa bra won tua rent bi ade ampa cho e ma no kwan e ma ne ntena nipadua no mu wa bra health alert clinic e de nupa e de aba enti ye ni na ye ko ho no na fe say ye syphilis gonorrhea yade ni bi e na ba betena ye ema no ya ahemfie ho no mo de aye kwakoyi ni na e de afiri ho said ye be ya e ho no mo beche aye kuma fine na say wo hene ebowura ho otimi say e ho aye hwam na bibia ensusu koyie sa na de abasobo ne de wunya ne bebre na doctor ne nyuma pa wo ye e wo na so ye hoti enya me won asese sei wo mo mu ni mu de e wo ebibiduro efemu no mu ni mu de se ba na sa apomudi mu a wo mo akeka bo mu ehunu se ene wo pe hospital ba ko pa se ko ba na se ulcer yade yi ene enka me sori ya mididi wo bi wo hono mu a wo nidi ya amane wo didi nsusu a amane ulcer yade no eja yafunu yade de minti mi hunu yade bia ye betimi e de ato no enti mpacho wo de no akwakoye yafunu kuro na wo de hyepa se ekuro bi ato wo na yanim ana po se wo na ho baabi bra wo bebre ako ansa na sa ekuro no afiri ho akọ na ekuro aba beto wo nipadua nim mpacho afi na abenu no mu enso hia na presi bi akọ nipadua nim se enkonkokum sa ekuro no emfama wana mesrawo enye wo ho achini be hia yen e wo health alert clinic na yade a aba beja wo sunum yenyi ni na akwa emfiri nipadua nim emawo ene ye fiada duru sai dia eye boja ye mepacho wo fiada no ebeye wo de wo ne nkrofo betimi edikaso bom akọ ede abase de nipa binom eya eje se wapomudi hu nsem no ejina brane entama so ye de numbers a yedidi dwa no ebetudwa ebia na wo teke mu wo pekwan yesi wo so enkomo no eye mede wo pese wo to aso na wo ne doctor edi eho enkomo de a ene ne ye numbers a yedidi djuma ewe ye aso ye eniem 0242 51 88 93 0242 51 88 65 enti ye djuma fiti edwada ekosi efiada anopa no nso ekosi no nan emu na chese ye de edwumade ne na akwawie ye enefie de wo hwese de bre no esia ye de akumase ha de nyanya branch ni bi ewa ha enti wo firi kumase akota krade ahyaman pokuase madina ne de ebre ne beko enti wo de fa ye hwedwada wo hu wusimu kwasia da wo betimi akwakoduru ewa ye branch ahodo ni na mu na de ehawo efe nipadua mu no wonya daje ene doctor edi hu nkomo na edura esafata se ye de ma wa nipadua hu nsem no ebegina ye no doctor edi ama etoda wo de no enye yade a ebrusu bebre nanso wutinka ewo nipadua no mu se waye mbre eniema enkoye wonante ekoha ne do na ye bre na mpacha obra na ye to ye mboase entu nipadua no ewo empem massage no wo awarefo ne tiase sanse wonya wodofu bi ma ko smiken wo bonitrinko ene awo bai na wo miemia baabi edema wa wutimi se aha wonya nko doctor ni ho kra che se ensana ma wate apo etoda ye ni paisa bi ene ye hia sika ne de asie di akire se na me kwai minye dro bia ye komiamia me ne matua tekwa mpachaw enye wo hu achinye na se nese wuni hono mo a wo ma wuja wo mo ewo akire no anhwa no ma ye mobo enti na hoden ewo ho na yade no enya enje wo embo so ana se emfa wo nto ho ne de me pachaw ba nan ne kopie mu ewo health alert clinic eho ene ye de han eba be kan se de be ya bibia ebe ye kama ewo wuni padua nim se ye diabetes yade ene ha wa wuni problem me pachaw also yade ne de medican aka ho asem dada wonsa na wo night mi eye titiriti wo fa ade a wontimi emfa wo ho popo che se wontimi nya nipadua nim hwede a eye health alert clinic ene ye kan fo ede ama wo awie wapomuden ene wo nkwa ne nei wo nkwa so a ena wo ade empanifo say ama me ne wan se eye yade ene so obi behunu wunchom ehuni ma ehawa eno so eye yade kuro ya enti ye betena ho ama yade agye ye nipadua aboso akwa koduru bra ebia ebusua kokoo yade ba besia wo wa ate ho kan kakra wa bra ene ya no ye betimi di sika kuma bi
ye bre kuma bia ye wo no akwaje ye na pomuden hu nimde se de be ya ase yade no mpo ehinta ewo nipadua mu a esansa doctor de woni mu de na wonim de oye no entempa obetimi eyi ede afiri ho ede amaye ye be afidie yi so de a aya na ye bre no eyetia eno nti ne boy modern ede ye numbers no etudwa se enya bibia na mebetena ha metumi aka na emom sa wobo modern efo numbers no na woni doctor eto ankomo no so edi free ho a megidi se ade a edidi nipadua no mu se yade no ebetimi afiri ho ede amawo enti madina kasoa pokua se ashanman takra de nini na no o hwehwe yen a wobetimi ehuye wo hokuma se de yenya ema haje number no twereto ba bi se amwowa wunua bi wo ba bi odofu bi ebetimi aboa no 0242 51 88 93 0242 51 88 65 Marco Sadaroma medisi hanyame ya aduma da sene yebesan so ato ankomo twetwen so nyame enhira papa pamambra and a call health alert no ama yakwaje apomodin ehon nsem na haya akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie no a ene waso egusu ada wotie no mame mobile president mobile money numbers no bra ma bedwafo betna se no 0533 533 48 77 26 0533 48 77 26 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 0599 0599 305 0533 48 77 26 Edino Mary Akosia Ate Pastor Julius ma yenshe yenua ba Beatrice enafe yenua bema Kwame Amadas yesem ye some few minutes into mama menye me yanko bako ne papa frim na me adoma ochina na ye na ye otrede funeral ground so Mr. Badu yes Enoch ne papa no ha ntinya me adoma ochina adofo nyina nkujaye na ye nkonkujam ye papa kama na enhye nyame ani monyam ma no kwasema ewo mu ne se metai kasa wa ha I'm just using 2 minutes to speak said na nakwam benya biaka me kasa wa metai kasa de ma me kasa ho me de me ho hye nipa na wakwa ho yehiem no ehwe se ye mea how will I feel na ho se ye kruma no ya mamre ne neoma bi ade akekere ho nti no o ka asema ne ye nti ye fi se wo ka asema ma de oni bi no o nya nti na me pese nipa nti ase se ye wo e na wo maame na wo papa sister ye obetena hai o lo de papa yi ade ne mu a ade mi no pe ida se obekọ anazo betena wanase na matete wa muwu sa no mam yenu ipe sa wo hwele nkomo nyina ene se de ekọ nyina sa na kosie because obepam ba emotionally kura no oba de se na de da so no odimbi ade ye bone na waye ade ye bone na waye enti tenasena mi enti wose ode nkola no kwa me ma no uja mo hanso obebe no ma basa de no person ka kire wo enti eno na me pese gan fa etie me kofi abranta me tie say ye wuna wunua ni ana obi baba ma be fa wunua ba no ana wo ye ne se ya ana wanya kunya betena radio so ye se ka be ka na sen ka obi nya atwom ana ka be ye real se ade na ebo ntum mu na wo ka be ne sen enti so obi se mani abrena me ka no ha nya sabi me nkoji obi awe na me ni obi aka na nya se sabi o ma no ya na emum no me be se ye nte situation asena ma omo atia bonte a ade bi ye nkrofo hu se ade na nya but you na glorify bonne no na ya wow mo ntimi nka ye ka so mo se nya this one nka it means wo mo ye nkrofo bonne no nkoso anye eno so nya anya de se ye mu bitia na ye beti ase enti the best se mo ye bonne no mu nyai na mfa somdwe mra enti ma papa no be bi wu bia wo mo de office wo mpena ono me gyan no no nko ne ba bi na ajapade o ma edan wo dampon enwotwe mienu no ko atena no panka fe no ko ama no na o de be fa nwotwe no ade abro no mesre no be bi obi omra se wo se odin a
ma ya bekyere na hu say Ghana mra wa ha Ghana nyane dia nyane busu apani dia Ghana no obi na hweso obi ne di so mra ya adwuma ya be mana hu say ontimi anya obi basa omra me gya no ne ho so no okon bebe onya no dia ya ntwema no ma me de so pastor Reverend Eric Otiaje ne yere ma Julie and their birthday e chiane pa ma ko kakra me kan say me say be me bia wo mu ba no ye wo mu oba ba ko a enko de otoso mienu ho enye sa nkwa esua ba bia munya me me yere ne hwan munya me na menye de me pesika na me de me mfa nkɔhwɛ me mma munya me na munya de mo kyerɛkyerɛ no hwɛ wo firi wo ba ko ho onye wo ba ma ne ene wasɛe no wa susu wo ma wo na wo ba wo nkwala na ma wo hunu wo ba bi na ne fo ye kɛseɛ ene wa ye kɛseɛ twom ebi wo hɔ kra ebi ntumi nante ni nyinaa ye awo operations ahodoɔ ma na sese nyinaa ye bebre mesi madam fo ba ko se nafu no abobo te se no ye abobo te se de won se ase de nantwinam amoamoa no saa na nafu na ye awo na aye ne saa na won te saa awo na aye ne saa enti se ne wa ye wo ba sei na wo sei ye ne wonye wo ba ma wo na wo kwa akofo oba afoforo na ne ho enye wakɔ no ne de oye wo nua ba enye nyameden oba ye no wanwo aka wo nkomu de sansa oba tumi aduru abusuafia be ka kyɛ mo sɛ mo hwɛ mo de hye wa woro mi hu nyina na odi machie a wo pɛ mi abo me ade nko an oba ye wo na waka me aka ho oba abusuafia o ni nyina wo de be kyerɛ mo o de sika nyina asa no oba amufie ho be ka kyerɛ mo ade na mo ka kyerɛ mo de hye no sense wa ye moboti ho me nua ba na se ba ko kan ya eye me ya na wonyi mfiri na adwuri mu ne se ba me bia mpeme enti me pene sa minim se wono de wo mpeme enti me nkonko tena ase sa na de obe ye me no onya me sa maame nyame enku wanye ade aka wo yam nyame enku wo betena we ho sa kodu hia ko ne kodu hia ehia wesi eyese ne se obi bekun wo abrante wo mpɛ wo ye de ya wo mpɛ entere ho ma ne nku nyame ya adoma ma akɔ ba bia sese ye de ne wura no abrante we ye de ne be wura wo se wanye sika nti wo mu obi a na wo mu obi a wo bebu aboa ponche ama ne bye bye ama ne good morning mama happy birthday Nkoma Petra, CEO of Heaven Sent Skin Glow. Nyame onhwa no abnani kise happy birthday mama when I said na me ka sem na me hwe video bi na video nim no na papa bi ne be kwa aware asem o ka kire be ma ne se mesre o edwumre bi na wo mpe me be ya so ne nsa ne fama de and video no me hwe ye em say ye China for wo hwe ye na in fact me hwe ye no e ma mi nya asemi wo mpe na enya force me pa cho se de ohun no se ya na na ote anka abefa me pa cho ohun no na ye mabobo anka abefa eya na medwe mema bi hu amenti ase ade ye se ye pese ye bewo na ye fu aye kakraka na ye se ye pa enye ye pe mu ana mo de be hye mu enti sa aba na se so aba mu ntwa ye nyina na ye betwa ade apapa ne ye in fact me re akra ho se oba 1.5 years old Caesars in fact nurse for so ya doctor for yes Nsem Caesars one and half mama no nyame nyanku no me pa cho wunya nka echi won say ye e ma ba ma ba ko pembeje won bese meje wa bra bombo so me so bon ho so na pe ba bi kwot na wate no no nyankopon o hata sui obedi wa asema ma in fact me ra ho mama na mo me de make a che papa ni say ye de mami sha nensa so otimetwe se kan won so de obetimi aye bibia se wa ba ha na ono ye frɛ na o ya kakabensem no ye de ne sha nensa se ye tse ne hu gunsu gunkra ye di ni jan me de mama de make an no okay ya me ensha papa mabedwafo na wote wo monka no efiada de eya na ye titew se anti akosia ye bubu brane se anti akosia sa be ma no munya no unim de besi you do me I do you ebe yet it for tat hwe ono ni situation obekom kra be chen oba ne de me ka bi kire obi ye obi saa anti akosua any 3 months
no more frame sister wa asem na kan no abembe reverse asem akan and am say me reverse me miem wo yesu bi yes boni akatua na owu adai obeko wo ama ni e scissors ne tawo wona fum na apro ni akọ ya sorry be see madam wo twom wo nchen asebe na kan wono susu ohu ade kode ba bi kura free ba afedi om ko yes say scissors na ya ka doctor na ja to ya funum ene wapam ena scissors da ya funum pro na ensu bone ni oh come on enye easy enti we oba we kura wo se be ma no nka wo so no opro nyame kura ma ne nkwa akita no na nyame ase be ma no we nipa bone ni we are grateful yo so we me on tena ho na de be to no na be chen oba ne de e be chen oba de o de oba yete se ka motobi asho papa ashe me asem no me be pie so ntama ahwe anka me mo mu nyina ja na me amaje asem na ka ya ante ko ja na ya o anya left and right yes o de on de ope chinchin so nko a hey be me won hwe yi why yan kwa jubi mama me bokura fukura ma me esa wo bi ase nyina me se obi se ni kuru be ma ko from ti waja no really asono no be mana ko from yo ba na yi na ma be we de ya yare o so waja yare ai yan kwa anti akoso ya dase a wa o hwa me ana o tie me ye nchie piesie ene different grace gift herbal clinic laboratory services asoe de ebro doctor simi misa o sa ho te say sa wapomuden no atechima sa to sina ka wakom ato yem enu nti ena na watwe bi ebetena afidie so ne ene watwetwe nkomo na grace gift herbal clinic laboratory services asoe de bia mema munya nanti anase meka e de show nkran say ye de tete atempon na Dr. Grace Bodu was on divert Dr. One Touch say or divert anache say nim dia nyame de man na wo friend obra na ono ankasa o ye professional nurse no ye adwuma o komfa no che a o se nyame afre no o se fa o pen o paper na o na de nyina gu fom no enka onye enti esanse nim de no wo ho na nyame friend no eda so akọ nanim nti no wo se de akiro so bia no fa bedan o Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services asoye wo de eda bia sa wonyini ni anchi ato no de eda bia kan yese nchi ato no wonjai wo giramu dindindindindin ti woni ne meto nchia na woni ne meto nchia no wie a no wahwe se o mu fa onso a no brane haba makrogin o enye bibia last week in central ni anwade e wo mom sisi achi a wo mu tore onimu akuntun a otene ye nyina eye duamu ensuo duabu mu nsuo bibia nka ho enti me sro me dofo pa emma obi mfa so kwan na no wa chenchina me nko chinchini ba bia obekọ na afei wo bokas wo hu eso mfa so bia na sa house no pumasibre no won sanka my Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services asoe ma honya o last stop me pa ocho se wutie mi a Kumasi han me asoe o Swim School Junction Barakese kwan so ena enkran pumpuni mantem monso ye wo new Atimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ena edin hwani mu saa bia ho na ye sanso frɛ ho ni boy town intimate so otekem na wo konkran a furniture Grace Gift wo de hye na yare abubu no na mo adwene mo se oha we de no ana de ne bekɔ no emfa ne nkɔkɔ na enkwa emra mu ma wo mesrɛ frɛ ye number na wo ne atwetwe nkomo na de akiri usu bia na ye bema wo so woni su ade hunu na bem se opese wapomuden sisi ne ho so no Dr. Grace Bodu de nam didi kan ye 0543 32 00 30 0543 32 00 30 0244 126 123 0244 126 123 ama me ne wan say ne free yare so bi benya wa ne free yare tro kronkron ne simi no mienu ye ni aduaba no ne mfa ya na haba ne nsa yare wei ene ye Dr. Grace Bodu ye nipa dodo na asane mra ne se Dr. One Touch no eno ne nani suade hu nti bra na ye moa na wo ha na no pumasi bre won samka ye ko Dr. Gabi ho yeah doctor
fa hewra mu yo meda wase pa ene sana tambia no ji ofe so na odi nam wiem na man 40 yenka na grace gift de said ya tayon da no akwanti mpo no aso ne yenam yenchia mfa baabi amane mfa baabi ya nemo akwaya e fa so de ma amanfo de o mfiri yare nsem no ena edoso enyo bia na sa oba ho a ye de ha ba duru ka no obu wa mekan nemo bia wo ye ena kofa ne yare ye den e bae se na ena wonda ena kofa wo yare bae ya you can see make sure say obeda se ne be ya obitimi anya den ayaresa anase obitimi amade wo mfiri yare den ensem ebiem obu wa mekan anti na duane ya wodi kura wo fie kura na e ade ebitimi di yare yare den abre no but woni mu enti se oba grace gift ya de counseling batawo itimi bisa wo kwan fa so ye aduane ni ahwe because ye pese hu se ho na yade nfiri ba ya na se ye ho ani hu a ne ya ma wasesa kwan fa so no aduane because ne mabu ho a ense se kwa aduane nim e bia na nipa aduane chiri enti na e kofa sa problem ne ye den e de bai enti great gift say enye dun kwa ne mo counseling so ye den e bata ho si enyi na be kai a abra Yesu Kristo ba sa so na o sa yade so se nipa yade ya o ka kire nipa ne se kono kwa ye bium na ne kase Yesu sinse amba what's what attribute nipa ne yade no to a case a cause na se kire se nipa no wasa ne yade bi ba de ma e de ba ye no so kono anhwe no so ye no sa kwa ye de ya yade na ba e be ba ne kakra kai sinse a no aka kire no it is counseling number 1 in the field of say yade hwe nipa da se ne ayaresa number 1 because bibie ni ho a eye kase sinse hwe wo so yi because me yam wo so yi a amane ma wo amane nkokoba it is great gift say one of the ways no counseling another thing change of environment okay see asesa obia na wote no yesesa na ma because the entire makers are say yehwe and the health aspect am yehu say nipadua no emframaboni bi wo mo friend say carbon dioxide due to say air working break down food substances no e be provide carbon dioxide wo yemu sa carbon dioxide ne say try yemu ne mo twa say free yemu eti ehumi di pie but wo say answer na betuma humi pie no ehwemu kire say yisi enyam from apa e from apa na ye fe no oxygen enua na de ma eti me humi from apa na flashes sa carbon dioxide from abon na film say na be ya mi moja no nore moa na me nya ya de bebre na mi immune system no so no enko fom so ho but ye hwe say obu ho a baby oti na nkasa kora no gata say wo ho nyina no fufuo e ka ne yakoto agum enam ka ne yakoto agum enkwan aka ne yakoto agum junso ne yakoto agum sabi jaman ne yapo agum eti mframa na enam gata ne musa aba no ya mframa boni so ho ense se na sa ehome koyemu sa ni pei atonam several years na se yade bona untimi nka nkere ne se wo ma na duro kekewu na mo ni se twa so se trabia no o sa trabia na ansa no de duro aden a sha se aka no de be ya obenya mframa pa akonimu na mframa boni ne woni mu no etima pie so ye prapra dan no kane won se Yesu Kristo ka se mi kire farasifo no o se na momo de mo so ya kuruwa no na mo huru kama na so emu no adutwa so na mo wura mu no kane na hono ntri nya den enti eya no kure sa skills we eya skills se mabia na mi di egu mi mu fi moja ne nye emo wo mi mu e from abon ni jami mu e ma bonti na mi hu mi foforo gu so na mo dware chatade na mo polish mu nice a mi ni ahode o mi yeti ase ewu sa na grace gift person o kire o se sa method na Yesu Kristo dey to on ya apply sa method no cause ye gidi se Nyankopon mo se mbia sa yade de ya sa method no e o twase ya apply the man for one grace gift as in new because we don't exclude divinity from practices so we Nyankopon si nche ya wo de wadwe ya de we say let nature work nature na Nyankopon nsa no aduma nyame abode ye mra wom ye follow mra na ene ma esi pisita e ka ade ntina Nyankopon di kan bo bibia wa abode yem ansa na nipa ye ka akiri sa ne amade be boy ntia protection ya me ka no atase etino ehiase medua mango wo me fie twase medua mango wo me fie because eno be ma me glucose hwe gende anwonwade ye Nyankopon na ma wusuo so abra school kura maaye no ye na nanum nim se enkwan ne stew ana me kwa wutwi uri gende free mo enye yie anti ade e man nam kura bo nipa we de enam ni taste o se wo me nam sa na wo we obefi but the matter taste ne ba ho no a combination of salt and then gene and man ye de enam no nyan na ye nyina gene na yi sa nyan no free ho so ho eti hwede ma ebetuma ye wo system no ebetuma bo wo eti grace gift ye de ya no si no de e ka no say ya de ye treat bi
na mo nyimra ma ye ko ase ye mo yade nyina di already so na mo no de yentimi nsa no eya na ta aka ne se eya chacha eni fra dim fie dunum eno ye nya ho adwuma e na biem se bia obi a mefa se kwata eno so ye nya ho adwuma e na akwadro ye nya ho adwuma de aka nyina kokoni wa kwa na wuti ya fabra ye beba sister adwubi e de ye kira kwa la tudwa no wa ma ye number no na dia ono so betumi afre no on frɛ o fa so ba ka kira se Jimmy brother fu nyame ba yo kra wansa ti Mr. Obomode na fa o ha no bra ye adwuma fidwa da kwesi ada no pa no wotwuko si anwumre no num enti bra Kumasi an Moshim School Junction Barakese kwanso ena enkran pumpuni mantam so ye new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ena di hwe ni mu me pa cho ye numbers ni eye 0244 126 123 0244 126 123 0242 72 52 74 0242 72 52 74 Dr. Grace Body do no I chat to 0543 0543 32 00 30 0543 32 00 30 yeah that will be bias so why fell rough Josie fashion adawro ma Josie na mama tade awie mede ahye Josie na mama tade de hye program no nyina wo kuma se bom so oni meet me the sports no ene di hwe ni mo wo bia ma Josie empempam enfama Mr. Ayi ofetwa fama Jo no mpam bi ema phrase 0243 433 465 0243 433 465 she's and so and ama me wig we am dey share she's and ama me wigs no me makeup ema me open uni be a fresh she's or Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil the dinhwen mo friend no I was 0249 155776 0249 155776 ama yo mommy Metro chips ewa dwama so ya mansan kan de to bi ku fie ne nkwada no enye benwe na de ntia ye kan fo metro chips ade chewo ne se esiche ne no shom artificial ne ma bia enim bibia eye natural flavors ni egumu ahodo enine sweet corn chicken peanut butter and a fake cheese ni nyina no de obefa bia na 2 Ghana cedis we de ede ebo no so ewo from warehouse no ewo Kumasi Mayanka and a fake ase Angola Junction 0244 4333 88 0244 4333 Elder Dominic Kwabena ejei esebra na wo ma wajapade wo amano ne wakobu bra na wo pejapade wo man Ghana mu a won sa sesi etwa blocks aguso apeja dan ya wo pede si wonom ni nyina na papa no behwe na bibia toto ye kama ede ama ensase ede ye na manso bia eni so papa no wo bia wotom lake kwano so pram so abrankese abontem adwoso onwe adwoso dwuna setrede nwamase enafe apromase nyina ensase da ho a wo mo etom 0277 744489 0277 744489 ahunka hit patch eni plaster ni dia ene na ye de bi tare nipadua ne ho na ba bia ya oni wo bia ye de to asie wo kwachi ena tate ya usisi ne ta ya oya anasa wo ye yini ti usasa bro aka no ma age ho anye a ba bia wo te ya no ahonka heat patch plus and why na fa tare so heat ni wom enubra ni wom ehahama wom ti eye adwuma pa eto ya wasentempa no a 0599991149 0599991149 Bell Park just perfect man san count there and I'm say one more at the niema bebre na abadwa man so Bell Park kitchen towel wo de ba pepa de nu nsuo ma sa chim asa de pepa biem toilet roll no so eda moto kama echi nsuo bosomi asom wo bu nsa na sa wo ho nso pa de ya na wo de Bell Park wo mo toilet rolls ni bi wo de asiesie ho kama papa sa so na table napkins and packet tissues na wo mo de bia ba wo ye tufo na wo pe bia to atone ya frɛ Bella kwa empanifo ewo 0551 144400 0551 144400
Niwa Scientific Clinic and Diagnostic Services. Dr. Nimo Enie, Penis and Womb Repairer. Awo ho asem wotenete yadia hodo eka ho say diabetes, cancer cases. Yadia kesia a doctor for do na entimi nyina ni mo no enom na doctor edi nura won my research afa ho no A2 asie 0244087687 0244087687 Eve Labor Pad abata nyina be guy eguma hodo mienu Eve Plus na Eve Normal enwa ane ade kwa wo so ni tiapem for time aso Eve Labor Pad wa wawie foforo so na pepa de ade be siesie wa ye rese abo ho ban ade free infections ho a Eve Labor Pad 0550 000990 0550 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wasi hotel restaurant anasa wo dines wono pe wallpaper na de siesie mu a ko Alaska nchen ne kwaje bidio pe bed sheet blanket curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and a waterproof chemicals stickers ni nyina wenya bia tom wa Alaska nchen edu Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no nchen hwa 0268419596 0268419596 quick credit investment besia ehon drum ensi ho wo from na afi so kra yama bretintin na wodi atua enwa eno Ghana card betre no eye kwa quick credit nchen ne akwaji bi every one nchen shannon so one mo besia e wo internet na eso Bank of Ghana na mo no tumi krata 0302 200390 0302 200390 nana ye bi wa aguna saman ye bremu bambo huhu bambo ni nyina nana nchen na abenya bie duabo mojafra en wadie yade kurankrom huhu mu yade afa spiritual marriage no akwantu hu nsem ni nyina da fakoda nana ye bi obehwe na huhu mu abo hu ban pa na so atimi abobra na ko anim 0243134535 0243134535 Akoma FM fufu party no osana abosome ne de to so enan me se ampaya emwa eda na ye fie da yenhyem e wa sokwa municipal assembly ni mu wa ye bedidi free ye ntua kapre kura enwa potoria aboafo na wo mo so yasene biem eye Miura range of products 0554442853 Sankofa natural spices bibia eye natural 0555603143 Panther energy drink 0596222209 0596222209 Kovi organic tiger nut powder eye atadwe no ma hata no ma yam ne kama 0505408862 0505408862 Flora tissues choose wisely 0243 033 0243 Care Life liquid soap and hand sanitizer Bomadia Mausa and Kebi Care Essentials and a day about a jashwom 0200371908 0200371908 Volta catch tilapia no de nane bo ewo form 0544346970 0544346970 Obuase betes enubna womu ankasa 0541305287 0541305287 na madama sabo pesa mo so yasene ewo party fufu party hu a ene na bomodin afre na bebe bia wo bia empanifo baje so say yesika banche bode anase bibi bia pesa ode so asene ne frame 0246766060 0246766060 media partners ATV3 NFA Onua TV Asempedia ba upesika akostati ejuma bi uhia bosia atre odwadie mu uye government na private worker unye sika dia te hot bi so uye busumi na unye eya dunya papa bi o ku mo no kontra na papa na be pacho enti last year guess no osa ayi na papa na maami ewuye nti mi kwase mi ko bo ade yo mi bo ade yo wi no mo fi mo chire ba na mi so mi ko tina ho kakra na ma beda tini kwa no ebo be na mu ho na mi hu se mi ma mi frame wo phone so na mi se ma mi so won sound na mi se na aju abro wo frame sa ye den tini fa no si hu wa fa na mi so mi wa si mesi ma mi ayie ma papa na oba la sa mi di mi chia wo se si asem tu mi on na twitwa ji mi no mi wa ma mi ayie ase no si o e na wo kunu ye ti se na wa afruka akoko no go no wo ni mu kunu so banti ko fie e na mi be fie ntini ba no wa lucky doors ni na me nya baby mfa na ye glass ba ko mi pian no e ho da ho na me fa ho na me wa inside na me kodai no
anche me na hu se mi kuna asole e no bi e bedroom no to no ko bi hall to ho dia me hu se wa so ne nsa atwi me e no so sa dan mi nhye wa sa atwi me sa no sa de mi ko to porch so no sa to gate 87.9 kuma ese mi ade mo masimu fie ona yesi efi a ya to abetenem mo masimu fie mpa cho ahe ya yesi efi a ya to abetenem ene no so wo san twe wo e da to abonte abra porch ni no so won share ma yenhwe first na no wo bo wo kan wusi abonte no ya na no so won share dross no so na mi share dross wo so kokoshi ahwan mo committee chairman na assemblyman ma na mema bema ba ko ba ba ko wo mum ye no na odi kan share na first oba no eno o ma wakata so ansa wo kwa koshia bema no friend na so oba ne de wo hu wa je nyina ansa no mo bibi akata ho na wa friend bema no John Basha de na de to so mienu so eno so ye naked eno so o twi wo free dem betu porch no so no to na share dross me da mi nhye e na me ho kire me ti be akwatre kwasa na me de me share night enu se me koda na ma ro na wada ho sa dem ho ehye enye shi but me nim se na ehye atade da na ya wo fantoma so ana me de beshit kata me ho eda na ne se mfo wa na so atwe beshit akata me na mani na me ho so mani na me ho so se ebi obetwimi akoye mi bibi enti me ka che se o ma mi fantoma emfa kata me no si pie ba bia o fi ba no kona mi si ena ma mi fa matade enhye na mi ko ba bia mi free ba no so wa sa pia mi ato abonti na so nim se oda bia wukunu mi bufuo na wo bowo no obeka wasi abonti na de na se de wo fa ho adwe na wo pe na iti bi nhye because who nim tama ne bubefuo ne tama obeso mu atwe wa ba abonti ne butumi fu anadwo ne butumi fu ayi ahemrache enti se wo so so tu ho fo ukoda wo pe na iti bi a na de asha na bufuo ba no so si abonti eja wo so atwa wa de jaso da bi obu wa ne ka twu si abonti so da bi akoda ne ka sister wo so tu ho fo se ne yesi ayi ukọ ba bi no obi kasa to menya wo ameyo bre no wo ba wo si menya bi menya mate madam ho so so wate no wada ho so preko na se da bia na wo to no utwagu abontin ebe be ma kron so de ohu be ma be na da bia ode ne yira danger to abontin sa free show sa microphone hwe bia no be ma be na wo sa no enti wo twi wo naked sa sa mbesi porch so na che se we ka wo naked no yankwa ento di ngesi porch musa na mi ta chense dia odi aye mi die embo hu so so ni mi beda biu e se be na me na wote na de bi omo obi hu ma de jemu die embo hu so so ni mi beda biu e sa bre na ni power bonten na obi ani ho na de asa ni po hu ni na ye na kwala osun adwuma e wo ni ho oba na be ma enti mi kai kono se akola ni fa ye di go mu ya na dia na na yanko ma ko ye de mu majuma ayi na majuma pa yensia na na fanku o ebo eduma na ba ko ma ko ni ya be ma no se ye cafe ye di jini pa e from central za on di jini pe be ma pa wo ba wo ni to wo adi wi se ye wo ko awo dia o no ba die na dija ni bi we di ka bo ni bi adada so we no sa ko pai nti ho de kwa de enka wa tin bi ono abo ni bi adada nti we ni wi pa ye fre no so a onfa ma ni mi se mo de mu be wi ma tire de na ba na ba ati so papa na we dey no ba bi afa to ma ko sie 19 1935 ka ta fi antra amdo akwa na samno mame biawa wa nya de kwa wa kuma ma hu papa thank mo ta sami kan se de nya ba no na ayire kan o si anka ni manu eno nu amu so fi hako no gun kra we anye onu anu wa ye na yanchino na de be na mi sabe du hande ye bibi ama atutumi eda se we dey ni ba bia afefe andu shuleka amani patasi be shuleka mako
Akoma college de yem penio asem na ba obi le de waba ye frɛ family de wudiem o si ana dia na mse ka si no no si no si na ti se wasem ye de no nti se point ni ye tua mana ba na ye tua mana ba no mo nkase bia Akoma fo no mo etikan se no se na ti se o de ye de no be mana dia wo ye no mfiri ye na dua bopa na obo no ho no Yami ensure within baby afrefre. Bidi aba go ti aba baby. Ofa kwata papa. Bidi aba ma so wa santeman pon ko fi ase no ta ko. Bidi aba ba me ma no abega fo nyira mo ni adwuma de mu ye so ye ni papa na ne brago atono so ase ye ba kan ko fi ase ni Mr. Pia. Omo ati go mu ti papa. Time for prophets ma me ti an pa. Bidi aba da bia ye ka da bia meme eni ti da bia me ka se. E do for den da won ti you ade be chem ye di for den da ne ka ai janum. So now Bema who you see ya, a baby need do for the dia cow. It is the make a near the man is a womra. Maybe winning you almost so mamma come on, you know, 77 never been to try and Pianca and will be in us and buy a film and film without one them. It is saying you will be on money, said your memory. The moon, the moment you more gossip, papa, without me about baby. Insha papa fa kwata ha ne yedi mu nyina mo ebesie ne ye fia daboja ye ebusia pani sami ye champion Suarez Pepe Little ne team ne nyina ye krado sese ye de mo kɔ na afia gudie mu nsam we kɔ hwi babre man de wo hia so betie de wo behwe ne nyina no ye de ebro se de sitie no anti nyi wa fidie no mfia kɔso a ene ye ntena Akoma FM 87.9